nya shense nyina ena eyesika eti jayira wani so nti wadwe kiro se ye papa ade a watonno Brady Nyankopo enye shense nyina na yesko Brady Nyankopo se wadwe kiro se wadwe pa kiro se ade na eye ko dia ya mumusa wo gold wo asase so ana wo gold wo fie no makofa amanfo am makotuo no wo tu gold no wie de hye ne bag ni mu a na wo afa ko biribiri a kyerew ko bere na ne onya de kyerew de a wa adwo kyerew se iska wo baba bedu ajaba wa baba besesa no na akoya asem panipo asem panipa kwa sikai ehafom ho adufru penti wonkwa woso kwa kotu fie gudie na wonkwa dia wasaw srem wo hu dia kwa koto enya hyanyina ena eyesika ana ye bronya bosomi etoso eduba kono ne da etoso enwotwe enenne na eneso eye da kropo twedia pon basayi adomwabo no so abo apa ho sima enkron ewo SOMPA studios na enese de amanfo esresre dem ha no eye me nwanwa pa minim se omonya kakra shombotom dia mintumi nkyere na meka nya hyenhye nyina na yesika no minim de ntia omo esresa na emmom wo bia so adwini hyeri trim senti a wo sre no eno so eye asem again eda ya nya hyenhye nyina na yesika munyanya sa ya ntua program no so se de no doso se de no ya doso omra samwa atrase odifuo pokwabena waba wabedu na se di oso odi David debe humi mobo na baby akeka kwai hwia David Bampa na sedie ahokyere bi eba wiase no ebe kakra ebe hu papa ohene yire mame yabo akua asua mabronya oya ono so aginadwa kama na sedie na watwi mframa no bono se yatisi next week mu dia sana watwe no na watwi bi na yebeti asimu no nanso so awrachekere ene kropo twedi ampon ono ninim de ye na waye de amane ma bama usu kantanka chief executive producer aboni fugu de wasi ahye ni fugu no ene no send ni fugu no ese aye no one ya na na sesa so aboni fugu papa fugu na no dene akoba jasi ewa around koba jasi na akoba jasi no se yenhye da hu department owum ofa no asa osiha no awoso no apete na accounts office de ya okoho embo no 9 de na ekoba koho ifra no pa no wasem Mpe Nipa ya no abo awura mansi a no ne nam ha no ofa no sa ekoba akodawi na ne di no so pa dino eye din bia eye adefo din ewo asantemam ha enye din ketwa kra nana abrampa no aduana bano no na wobo adwuma abrampa na free ye enso eka production team ne ho a omo dadrom ya na etete wo mo bamba wusu kantankraka ona tete wo mo kufru bu fumpa bema esuketu am yi pabre na say ABOAGYE fosuo ni tinde sheme na medi dwumadie ho chiame a swadro driver na touchline kwa na menamu ameko me bonkum hene waba pike waba ne pabne so pike ne ho atono na nimina ya soche kama nyame ya de ona yare saye ne dia ode na yare sansa no aka no
amene nanim ay kama yako MCR also so a David ewo ho Ima ewo ho na Yaw enso ewo ho na MCR for no mse corridor mo bi amfa ho corridor mo de mo bi amfa ho mpredede esuduru abi omo aso ye dede kakre o omo aso timi ye dede enti omo so hwe omo so dede ni ye omo tu omo so hofo na nanse amanfo ma ho ye yiko ba free mu a obi ama ho ma metetiam ena yimaba MCR yimaba ye office ho no ena chief producer so mpie so omo se me ma ha mo so ma ha tiene no bia ye na dwuma yie eno na obia position o my here body position no sports for the boy nusu for no so abo tofi akwa abo MCR for no nyina yo manyo so mo bo hey asem Mpe Nipa last baton race ya ne ekono ene se de yesidi kono ye wie ya na kunim different car no SOMPA ya ne ekro no yen ena ye de baton last race no eko ewo 93.1 ebo no nwotwe ye bobo wuro TV no so na ya hwefo so ahwe ye kama ena futu semu a menne mapamfo ede ebremo no afutu semu a menne mapamfo ede ebremo no mayemfa to so emane nye ho mayemfa ento so odofo emane nye ho da biara da mayemfa to so eyakasa bia ede enipa ba sa ena ede enibone enso eba odofo tie ni ye pa sa yemfa to so no ede nipa ba sa ena de ne bone eba enam se onipa wo mreyonti no enipa ewo mreyonti no bone ena duru baabi a ya na etai do so pa enipa wo mreyo enti bone ena ya na etai do so ye papa ti odofo ye fa to so na emano enye ho enipa hwede ewo aniwa nipa hwede ewo aniwa na esanse enipa ehwe de wani wanti no de yadwene de yetie de yesusuo ene de yehunu na yehunu mu yie no ene duru baabi enipa eka ho asem yehunu na yehunu mu yie hu ase yehu asem ni ti ehu ne kon ehu asem ne fare bai baabi a ekwa akosie no ehɔ no eya asem kase pa na opani se kwadwo na woye papa bia opani asem ye pa na maame saka enso ayo ba warefo na sede na se kwadwo esipa maame saka asem no kameya ya se wanhwe okrom okra no a obeka se ni nwia ba ana se na yire no na enso so na maame saka ayo ba warefo na sede si tenne okrom ho no se pani se kwadwo ne mpra ne maame saka no hey na akoya asem kase na wona wote ye no wanye hunumu ye wanye hunumu ankwa kire eno ti wode tenei ewo krom ho se maame saka no a wono ayo ba warefo no momye nkohwei wone pani se kwadwo ena hyehyɛ ho no pani ya fanto so emane enye ho sade na se kwadwo si pra maame saka asem no na ente sa kra se eye ne mpra no pani babi a wote no ekro na wuwo mu no yemfa nto so na mmom emano enye ho na sikai enya brantie na fa ye o abrantie na wo so to ho no abrantie na ne wo adwuma ho no sika no a mode moni akrankan mode moni abu se wono ena fa ye no enye wono na fa ye o ama se dia manfo edi omo ni ebu no ni emu anim guase no ente sa kra abrantie no sika no enye ono ena fa ye enu nti abrantie sede wonim utrimu pefe na empanifo se utrimu pefe akira manku no sika na ni ho nanso amanfo bi adwene kire se wodi woni abu se sika no wo ho abrantie yemfa nto so emane nye ho kra hey abrantie maame no wopewasem na ukofie ho wopewasem pa ena ukofie ho na efie ho na wokɔ no ne baba ketwa no a wonni emfie nkwani mu bemfie enan ni num no akoda ne nyina so on efe na sɛ de akoda ne nyina so afe ne nti no
na ne maame keka se o kwadwo me ba diam de ne ba mo aware na akola no enyini ba no na wafiti ase mani sika kakra efiri se na nantu no aye kama bibia sisuso kama na wo ne maame ene odidi agro no waya wadwen se akola de nyina wo nyini ba no sika na ode ma no ode don no na yehwe hunu se akola no enyini na wo maame no se de wusi ekeka kira brante no se koduru ho no na brante peso yifa ho a abrante ye wadwen se maame na agro na no oni wudie enti yemfa ntoso emane nye ho akoda no ne maame anu fafa na wode eka se wode ne ba no amowawade enkonkon ne bone sese baby a waduro no obi beka se idibo eno nti no yemfa ntoso se wo yire no emano nye ho kra emfa ho ene de nipa adwene de yaka ato osuo biara kai hunu se ma yemfa ntoso yemfa nto oso emano enye ho kra efiri se bone akatua ene owuo onyakopon na kyede ene dankwa yenhwe romanfo enwoma ne trensia ne nchichemu aduonu miensa na memfa masem no nyina emra na wieye yemfa nto so na mom emano enye ho romanfo enwoma etrensia ne nchichemu aduonu miensa 6 verses 23 6 verses 23 Roman 4 enwoma no what do you medru ho foso Roman 4 ma tiensia chichemu aduonu miensa no ose na bone akatua na owuo na nyankopon adoma kyede ne dankwa yen Erade Kristo Yesu mu read your Bible no na ese Bible no na asemu a waka mede eta ma asem no to pepe ena Roman 4 enwoma etrensia duonu miensa no aka ama bibia ye kama no yemfa nto so nemom emane nye ho eye me modofo pa Osei Yaw ABOAGYE OFORISUO omra samwa OFORISUO bema yemfa nto so emane nye ho kasa ba ya chewo ba ya chepa OFORISUO bema enen so eda nyankopon de adom yen ene brand branda we say minim say be friend e branda fufu say branda koko branda OFORISUO anasam na ada ba no tete kasa obi anim na wanhwe yen so a memfa nto so ma enye ho no wanhwe ya obetuma defend obi saa o we de wontimi nya saa o we de wontimi nya saa na chitafo no mani makugu ase eno so ho yanchia ya mame Sarakuba SOMPA hema ne obafia tofia kwa show no so na se de edi kan no katacho ayi no ya wada edi enemene na wotwe ene yinyina ye koshia bebi edi na wotwe asokoro mampon chinachi na wotwe sa na wotwe na nchije ye gukwam sese ne de tofin komo no ana katacho nkomo a wode abeka ne program no wabie kwan ato na emum ekwan wabie ato no wo ba na wobechem se bia wo katacho ho asem a obema wo kwan na yayi enkosi se yebekura no eti dwumadi na ya start no afesu yen sha manfo bo se nsem a ye kan ye nyina no yegusu a edi hu dwumadi feedback ebebe obia ya na manfo tabusa special papa ya okodo afuyi ya sebe kwa brani fabrucha ba wo so 100 million titiska 100 million na wa fa afu ni nyina no yegusu a edi hu dwuma do bibia nso a wonso ya fra obia no ya bompa ya sira wo se wonso bra na nye nipa nim guase ntin so na edai ya wa ha ntina de wo ho no fozu ya nche obibia sha me am of Andy furniture OFORISUO asem we asem bia anu odin me kai se emre bi obi efa bibi ekowi ade a na yesem kra bata no doso ye nama ye ko be de ye share sa no mane bibre na especially se obi ni obi ye fine pa Ghana hade ya na ye gidi se nipa sumasi de we osi nipa si ye fine de ni bibi no na nipa be su tifia na ye se wonya ade bia yira
ya na eduru me bia ono a na ede ye renti de bia me kasa se mu se wa de ayira wa hwe ya we nipa boni ni chen de ofaye because wa de ayira de bia odu ani bebu se nipa so machine na enye akwa bi no e bro no so na on de ne de an se o ye plumber nti anajo bra wada no no afa bo no papai o pipes no e dan ya no pa ono ana ba ko fe no na wa ba be ono so strategy no bro no so nyina obi a de to no so ana obi a susu se wono a ba last me nipa ye che no na nya wono a we make akosi se asem na wo de aba beto no memo obi ti mu nya ne de emomade bia wo ye bia wo susu se nipa susu se ye wo ano ye de beto so batakwan bi so no e ma ne nya ho na wo ka sembi obi ti me de nano to oba bi so akola bi so meyere ya fa ne se e ya gro obi de na sem obi ti me de bibi nano ka sembi aponji we de wadore pa o ne number do ade be chi no wayira that's one of us ni pass machine e be ka se no wadole ntimu yen kobusa no enfanto so na manenya ho enoma bi koso a sa no ma ne yade a e ka nipa bra bo ho ampa obi betim no obi aye fine ye ni mo obi a sebe no sebe oba na ni kura kwotara boche so many years but ni kura damfo ene na ye den oboa no be ma no kwa broche no nya dwuma nye e ben ne so pa no aka che na damfo se me so me jankula ni sebe obai ofie temi srew me ba me nsan so bibia mu ebra woko na nipa edai asusu amane se bi nipa sumasi obi fa telephone wa friend ko wadanfo yi se wodi ifie akwani aba hwew nipa susu amano na nsu kwa bi so no me enfa nto so mane nye ho nya no ma bia na se de to so a ana se wugidi se ye de to so no obema na ye ho ofosu nya no ma bia na ye de to so amana ye ho na ye kan ne positive and negative so it is one hwe ya asam ne nchire mu no one we obi ti mu ya kwa ne de sa de na wo ye ka no ampa mu nti o na ayifo ka SOMPA ka no asem Mpe Nipa fo ka no nipa somasi nya mi bibia no so ti o mu nti ye se me mfa nto so e ma ne nya na so ade kro na de wo ye eno de sa ebebu e na se asem aye ka wonka ho onka ho ye woni pa bi wo ho no mu a ye de ade bi ato no so pa wo ne bo no wote so ana adwuma wom ana sorry ofoso ya ka especially sorry dikin de o si ni nkura ye fan de o si ni nipa so ma si ye fan de ene se be wore no dikin so hwa oni mo me movie bi apostle John Pra minim sa movie ne se na ne yere ne lady ko Vivian Jail movie me hwe mi su sofo ya kofa na ba ya jeje ne so last minute yeso no ba bi akwa akonyi nsen ne nipa da se ni anwena de no so de akwala no abeto ne kwan no pepepe sofo be ka den ehwa pe ne yere kwam se ne yere kwa ja no se nguasi aba last minute ya re si kromo ene no me si kromo no wo se ade ne me se nyamia but ye fan to se mane nye ho no ne de ya adwuma anya ho so ampa enu ti me de masemo ba me ka si se asem bia wo ka to obi aso bia no na nipa ne ka se nyamia no wo nipa kro so be very careful wo hwe obenyamu no me na mom se wo ye de a ni ye ka to so na te sa de a ka hu se wuti no a wo de dwe se nyamia nipa de se be o ma jatum nyamia ba Nyankopon de wo ye wo ye tenne me mfa nto so e ma ne nye ho no me srew obi bia na wo ye yi wanam obi a wuto bia no ampa nipa be defend o ye be yo se na emom no ka hu se asem na ye ka no e ma ne nye ho na mfa nim guase amro ofoso medase odifo po ofoso bacha o minchia amelia wo akropon asam do wote ho dedenden na minchia minwa be ma wo swame adom binti babin shop kesi pa wo wa ma me ho ayefe na se ho ta ayefe ma me ho ayefe se me se minwa ho no emienko na no ko hu ho no a wo se obi amra nti aka chief wo se Asem Mpe Nipa dia
so omo ma tire wo ho na mema tire wo yes mketo wo so obi amra na no me de me nua ba abrewatia ekowura ho na ni vidi kadochi ohunwoma se hade ha fe nti nyambo cham ni chief producer ko adumbinti ho odi chief producer ko adumbinti o se mami chief producer Perasem pa o ta aka me Perasem so ya de na nya de na makeka ma adwa che no yanko yanim Vosio ye vanto so no ye ka ade a onyeye na ye de ato so e ho asem na ye ka as ye ka no ho asem de ya na etagina omu a omotan ne enkrofo mate ana omu a obi ahyeda abo wo mu na eniema koyie ana sankrofo ntayi ombuni aye ebi ti se maame bi akofa ne nuaba ana wakokora bi ase akofa obi ba ana odina bakuro kesi ana wasum na more than 20 years ama maame na gira ne naso senka be ye ko be pe bi papa e de agya abofra ne kwan no na o de charge to abofra ne so unma de kontia o pese o pam abofra na on fa hwe nye den e ma no o pam no aha e mo ya ahometi na so se koba ne sa krono na de ato so ofie o se won office kanti yenti no interview no 20 years when yeska but obaboa no a obehwe no o se won akọ yeska ababa wa blantie e basa e mane nye wo ya ye de ato so na so mane nye wo ya bema sabi mpreduasa na odi mate na okonya ababa wa oh sisi show me ni mai kasa omru you are so benanim na no chief producer o twere ma so manen kasa you ani free na oba besia ne na tena bre abobra na afeni ma koyie ama branti agya naso ekodrum pempenso bi abranti no ensa kuteska no ofosio o se ababo no nyehwema no ohu oba foforo na wodi etan ana omuade ana o tese o mfime ono adwane mame one me na on obekeka sansem wo ya pe bibia agedei egina so e de ato oba no so ebedu nanu nansa no na opamu oba na yedei akofa ofraba de de ato so no yen fanto so nenso amana yedei enye wo ya ofosi yo krofo bebra sani emo yedidi wo mo yedidi wo mu obi won mo a ya bia dwuma ma no wodi adwuma ne ko kama meska bem se de ka dwuma wura be bona baso no hye de monyam no so ho na fe che ko kan ho semo who's whatever ka bi chiro omne yanko na do omne yene ni modi na bia microphone na mount floor no yo dia ntu dia emhwe nanim yan fantoso so amane nya woya na adwuma wura yi atena se edrum le bi na adwuma ne collapse no nipa ne pagya adwuma no na so kudrum finfin a adwuma ne pagya be gya na so no ne obi afa akire wo na chi ejekọ besi because akatia ba na dai omra sama mesrew se de wasi ahyehyɛ si no se de bia nya sa na ahye no o de ma odi for land chief producer so wo yo ma odi for land mesrewa mi di besi crazy so na adwuma wura etimietie nipa na won hyɛ nimu no na wotie no na wa pecture kitwa bi na wo de abo bia manager na se de wo de ahye ne nsa no ne apam no bra emu ya na so bi enfanto so e ma ne nye ho okay ofo so wa fancy na se eni no esi hwane na omra samuel ba bia do no o se me ni abro tie kasa ye chenye odawroma a chira bia kasa me pe bia shem dipum o me chenye ano odre da wa na betena he na o chenye akọ
nkyerɛ me sɛ menje adamudeɛ na menye bibia ya bi e hwa no che na so na ma metena ha de ebi tie bi ntie mo ja bo asesa ewi asesa na abrabɔ ne Abrotia yemfa nto so e ma ne nye ho yemfa nto so na ma ne nye ho na se checha onyame betro Omuna samade mitu nyumbi anu haye adenti na hajesa yo ye kaka onyame betchre yo chief producer me dase ye fanto so e manenye ho che ne beche nanso enka ho da enti se bibi sa to wa e ya mempa ba de wo hia ne sa wo de wo su ene ware ho ne nyina ebe da ne mpaebo esu agutwedi ampo nyankopon no so ono ankasa ebe kire ama wo fewdifo na wo mo edi ho few wono ma wono eka nsem egu ho fi wa bra enye nokure ne nyina no nyame ebe da wono nyina eto edin ofoso me fanto so ma na nye ho entwa to so eya ade bia se enipa da senate na se na wo pempam na adwen hihye ne ma wo na adwen na wo kase wo de gu ho fi a eye nimguase a na se wudie e na wo pese ye di wo we de amia medi nkan de me ho aye mfato ho me kai sa me wo class 4 afi na akoda bobo nse mesi so na me ho plu si me ne me yonko blamu bi pa ye friend Cynthia wo se bedu menya ne ntie se wo ka so ampotem so unfortunately ma losing the contact Cynthia sa wote me nka me chia we ya ma me nte wonka ne ma me de ante ma aboa wo fa ho ye dai fa ho ye dai konti hina no wo no wo fa ase no no na me ne ye fine pa me ne start kg nursery sa ko kg ye de e ba ye nim sa na me ne be share class 4 ena sa ta me nkola ye si so ye nim dien ye nim lantie wo ye class ko di agro hey se na se opese obata ne ejamio se senyo na ablantia no so ye nyina wo ne ye namfo no obe bata me ho so wonte ase e no wo ka se ompana ne no me se minti bi da on se waka to me so na me boda ma se me akwada me si so a minimum mpana no ka sa asem na to me so no na me ne ya ka 1 year ye free class 4 Mr. Dua wo go to sesia no ye class 5 teacher wo no ena hwe ye na twa ye ma 21 ena me di su ko fie na eja bio nyankopon fa ne krenso no so me mu esa ade me bas ko beti asem no so esa GK sa ade egu ame ansa na me ni Cynthia ebomu ba bi obi oti asem ye bia wo sere enti eye entwa to so ya ade bia se wo bi twa to so na ese animguase ne nipa no wo de egu wo na ye hwe ade bi anansem bia me beto me na adwo adonko na obochire me oso SOMPA ni bia okọ okrokuma bi mu se okọ akọ Kenya mesem de acha de hye wo ho na ni din nyame ne hene o ka se nyame ne hene na se evangelist SOMPA ni oso nyame ne hene obi ani ho o ye hene nyame ne hene na kromu ho hene nso no se na mlane na ye pa no nye nsem okeke ne nyina na se opa che se kromu ho hene ne de onyo hene se no wafa ne tirimuka ya wo hwehwe no egu nanimu ase aku no ena wo petu ya brantie ya wo no ye nyamesem kani wotimi kwa wareye e wo kro ni mu na ohene ne petu fa na damfo ya emebi atwa mu a wo chese wode ne ho bata ne party se ne yonko blemo ni nyina se na ada kwan so opese ogu nanimu ase na woku no ena wo kwatam ekro ni gold anase gold a obetimi ede achichiri kro ni nyina ya nananam kasem ye kan sikampoa na ese doso ebetimi achichiri kro ena ode ma SOMPA ni se SOMPA ni gina se de wusi kanya me asemi de wonko na betimi akola ejapade ente se de ama me ode ma no ape na SOMPA ni nso ko ofie no se eno wa okachire ne gina ofre ne gina se no wa no so je ne so se ya adwo eno o se bra behwe me de nanasi kakoko ne esi ase wonim se to da bia mehwim kokanya mesemte no bia meni ho no wabase wo beje na ade ama no ho ape eno wa onhu ba bia godu ishe ena SOMPA ni hwim wo kwa kokanya mesem okoche ye na ho eno ohene no hu se woni ho no okodaada na yere ne ka chen se abrantie we ya waba we pese ye kuno ene ade odede na woni masem ayese Samson e Delilah ene odaada na no oba ne kire ohene ne ba bia godu ni kunu ne de hyeye ene o ma akoyiye ene one ne pamfo anase ne nkonwa sofo wonum ko tu godu no twene ensuo bi eda wonum ko tia ho
ni nyina ne se sempakani ne bomba bibisa ne se sika kokko ne we na so we nya ama wonom a wonom ekum no ena we na sempakani efiri eye ne kuro ba bi okoka nyamesem iba oduru ko tia ba bi enso na onom kotu gold no to twiri ye no na mnantie mienu bi nso de asie ni wo ho ni nyina ne se omukogu asem na omu hu se enso ano we me de anyway asem no me de ne kese mefa keto mefa kese ena da ne ntokwa ena no opataye ena oni nyamesem ma wonom na mnantie ne mienu akomato mu ye no so sempakani de wa ya ma ye de ne adwene we sei na etimi fa kobon kwa ebinom se adwene na omude ma no so na omutu gold na twini so no na adwene ne ko meneye ena omude adwene ne ma sofo na na se sempakani no oba afie woni ma asem eno wa o metwetwe ho twetwe ne ho saa ena onim so akohye mu achem de jame mabre onim de waye wayi ni kunu no so eto adi nti no opa ba bi ko na ni kunu so odon koda me maduane be me ko dwa eya adwene yi mu a gold a ohene de ma me se me fancy eye den na ekosha adwene yi yam ena opepa ho wan kan kire obi ana ode kosieye we na ekire ahemfo na ba osempakani sawa wonim nyamesem kan wo kan gidi ai wo mu ntia de japade ma ye ba beje omu frɛ no dwabo ase a gold no wo mu de omu nim de omaye o won ka hwe no ma hya ase ene de sa mo de bible akata mani ena mu di nsemfo ena nyame na hene ena omu bɔ ne bia ekire no so okofia bɔkɔ de nam ho ne nyina na gold no kura hye ne botokɔ de nam fia na osa baaye ena oso ohene gye enye we yaw de maami no wose no a in fact aye ohene ne nkɔfo ne nwanwa ena obisa anaso ohene no mu bisa ne se ehefa ena okonya no se nyame nkuwa otiasefo ye kwa na iya na anim guase ene saa ewudi a ebinum pese wonum didi wonte no woka ensem edigu so se nyame nkuwa otiasefo ye kwa ohene ne hu sampa nyame hene na ya no osempake ne ka no wodika efise ne nyankopon twetwa age no na eye abrantie bi ono so ye friend Asnof ono so mna bi akwase broni a wabaga na so oba bibi mem ase no mo a wokodi ne dwuma na okoda ahohoje bia ne nyina ne se wabre okodwodwo ne ho kakra de ekye na abrantie yi kwa huhu yaku obi ato ha se nom na wonom enkohwe a wasempaka na se Asnof na ono so asi kwa so awakonom bisan se be magina ho yaku obi ato ha se yehwe ne ma bia ebetimi de also wenu ankwa na beda me de kra da me koto amadwuma so omoyire ne hwe ne baagi ma sikan a emoja wo so a nipa ya yade na wini moja wo so na hye Asnof baagi mi na omoche ne kohye afiase na ne nkwakola bomba ne tia ye fitaa wo afiase wona ansana nipa bonfo wodi ewu no wo ba ho abeka se munja no na me na me di se ewu no na Asnof ka so ba bia adu de me kwakola na me hu me yere me hu mo mantia na ma me na ha ya na me dai me hu pleku ni nyina etwa akosi se den ya nim guase beba den ya ye de ewudie sembeto so na so no nyame nkunwa wote asefo ye kwa me etwa nto so ma na nya hodem di twato Joseph ne Potiphar ne yere yanhwe de esi ye Genesis 39 verses 7 kwa ase ho no wose ekwa wi eche no said de Potiphar yere wadwenadwen bone de ma Joseph na Joseph ama ne ho kwan esanse ase me yemfa nto so ma na nya ho na ekwa wi eche kura no ye de no kwoto afiase no nyankopon nam ne so ema afiase de duafo hene ya ono so ho no woma no de afiase ne duafo ne nyina hye Joseph nsa ne nyina ne se nim se ye yi na koto ba bia na se ye ka ne ho nsembone ame ata na ma nanim aguasen so enkodu akire no na ne nyankopon so atwetwa age ne nti no ma ye mfa nto so ma na nya ho ye se wo ye kromfo a wonya kromfo enkasa me no nti no me kwa akwa ye kromfo wonya dwamamo ni ye se wo ye dwamamo ni a epepi no obi se ane nwaka ne me ye na ese esiwa me mfa sadwen na ensho mo se nyame nkunwa otiasefo ye kwa me mfa nto so ma na nya ho fo so be ma ba bia me so me de esi no no okay na yenya de atoro so no waye na adwene se ne obaye ne preko obi wo ho asana na adwene kire no yesi wo kromfo se ne menya afa yenya gumanimu ase die yesi mempna no ena mempna no ne fam no wanya de aye ho eno sa no eno so asem so ewo ho 0551931931 0551931931 0548931931 na fe yene yafrefo enso enkotwetwe enkomo hello ana ya ABOAGYE yey oye uni atoto Richmond here the small boy carpenter
Mampoten. Dabi say dey wo ya wonders you. You want to so some okay they are not dey foul. You for antanto so nti. Madam Fugewu. Oh. Ko cha some to say ni panzo aya ne ya no de ho ya dey bone gi. Esa se enye onu anu nti ani pande ya ode ya bone di nti owu. Njo mo so no chance some to comfort na so mo so show mu ye papa. So mo show mu ye papa. Bo so na mi kam. Nyame tiase. Hello. Hello, Povertyiiasem. Majo so panipa. Mpacho de Peter ni o atapumulai. Pero yanko. Peter. Hello. Panipa baby afrefe odi de say. E ka cho se bo ho. Ya friend Samuel Edu. Jo. Papa me sa cho ka asan ya mo dia ti dwe ni kwasan ni 1990. Na me ne man bi ye juma ya friend Johnny Owusu. O kuma sige ya na me drive no. Ana me ne ko askwa ta ta mo na 1990 na share kitwe bi o baby a ene traffic ni no won chen ni chen wa na ye to petrol $1 50 pesos enti ye du ho na ye ka no ashoto na papa ni sen koto petrol bi ngutano enti o ma me 2 cities 50 pesos and 9 no the mame and I mean guys can get map one hour petrol no and obu petrol gu kanu ati obu petrol gu kan mu wi a o say sikana me de ma no enso na me say oh sikati sia na me boss de ma me sia na me dane ma e ne na sikai enso kikri wa na me boss no opie and obi sam say same adai na me say sikana me de ma no say sikana enso sa tam no so be a share no no e wo kwa ho pe ka kwa ho because after man say tutu bottom kwa ana me tutu bottom na me bottom 3 me tutu ni na mu na sikani shem o se wo ho papa obi a se yo tepe che ma wo be ye emma be be 9 that time no 1990 na me wo ma ba ku 9 emma kwa the person me wo me ho akal kwa no enti mayende sama wo a obeka se scan wo me ho nti o se me wo na me wo me hu ina afle me support ina me kwati ina da so na adelu bedu me ko bebe frana ntoma kakra papa na man kan san so a enjeyi man kan san no bia hu se dia asam no ne ya ni titie so enti ya fanto so de ne ko me me anim ni ene de mo dia asama papa me da ma se okay hello Panipa baby afrefre odi de say niya asun ba unya kazi daba akwati ya uyo bidi ya na bi jo na asun na odi aba na nyule mi so bi chat se me promise maintenance wa se me papa bi nya kan ni jino won jina enyenye obi am da na me ye boss me fa me da the friend and partner them na fi ran be da na was na ye busa fa ni so no kan ko ska na mo me boy ni da so mo bo ni da ye so na ti ka ni pia bon te am ko to ni ko bi ba so mo ko so ni mo titi ape ni ba no si ye ri ni na ma na sam ko yo mo se me ka me ye na ye me ni su ni mo ri kai awali asam de se cha so na uni me so unya ni se na ye ma fa dia baby ni se na ye ma fa dia me ko ye ma se mi fribon ya ba tu sa pa se fa ne mo nya se pa sika ya ba fa na ade ni pentiment to panu fo to aferi to se afale na papa sika no di ya na mo se me bre me ho ana ma ko be me sika na ma bo bo no da ko ma fa dia ensu mi mo ho re o pe ya ko we di 2 years and come back say ade apati we ni mo ho re de ko na ko na ja to so de ya papa ofori anu ko me bi na okay ya fanto so na emano enye ho hello good evening na necessary adom ani nhira ye de nyamiase e po cho sikam pe rofu ka se fro boase kobra kwa jo sikam pe rof mitio dina wa bonu so be nyina chawate nyame tiase na ya fanto so ya papa
awari from you no bi no mu abusku na oba na ye madam fo ena nti wanti wa bem no oba no ko ne ma no hodun kwa na be ma nso eso ori nsa kakra nti say die be ma ne be wa ha bi na obi frɛ woman ne ka kire no ti no no so ye madam fo nti no se ma bo me na me bo woman na mane o so de ko tuma papa yin bo o man tim bo mane se me ke kan ho se se amma papa nso di matem papa no fo obi sa nti wasi mi na mekan ya na mekan on hwehwem emi da mi am de mi me na mti tan obi ono ne nam na betini aye mi sika mpe rofi onu na bi fe gbe na ma na gu mi ni ma so mantem ho no nti yan fan to so de ya di bi yan kasa ya mo so timi e kama no tuma nyan kopo no di wasema na e wa di se no obeso so so a asem na so be bo so nyan kopo nhira mo ate me pa so station be ni sompa 93.1 Sai eba SOMPA TV no so. Mate. Ene na metie mu nti na mabo awura mi nyanko nhira mo ate. Okay. Bye bye. Bye. Hello. Hello, OFORISUO. Majwa. Good evening. Good evening, Obapa. Patrol to say. Adom ni nhira. Boko banku na ise paso mo ye. Asem no kan say. Asem no kan say. Chef na me adoma tell the make me go go na bro mo a. Ajo. Mama ntia o me. Wa jo so. Ya bo aperi Harriet, ya bo aperi mama ntia be wetia. Povertyiiasem young fan so na so mama nye ho. Ye na ye be abansi so young ko se be bua o be body that in ma. In sending me a black to a Mr. Odin, then so we can idea the idea in chat. The crowd also see not only a member, not only the blood, from the activity amount, the profit taken now. So I bought them here. They did a whole day, you know, and what I find it, and some now. And you may not hire them, and the boy and some man of every 3 hopefully. So, Majwa ena ote nkano. Hello. Hello, OFORISUO bema. Kayadu. OFORISUO bema. Abi eni wenye kayadu o. Yechakuru mani o. No di asembebo. Enya asem ketwa. No di asembebo. Ni na ne say yebeka, be say wo show mu yie. Ese wo show mu yie. Entina topic ne say yan santo so na mane ye ho. Sa pepepepepe. Uti se be ye ho no ejina me so sen ye ho no ejina wo so. Kutan dia waka. Yesi say wo be show mu yie se dia waka no. Sen ye ho. Nyame ka mo, nyame sia mo. Bye bye. Nyame tiase se be ye ho no ejina wo so. Sen ye ho no so sa ejina wo so. Eno enso ani asem a obi edi aba. Hello. Yey. Yey. Ayere. Ahwiri. Oba. Oba tuaji na kwa mi ma pe na friend original Nigeria the do papa. Maninti asna be bigire. Afa kofi. Ebe takida. Obi atmo. No, that's all the big and that's a matter and then we are back. That is like I said, the Eva, if I tell me that you know, not take it. Because I am fine to some money. How far I said the one of the furniture. In your baby, best friend, you have a slip I tell you anything. I mean, your family. What you have discovered about family in Canada, no copper, then the young one, you are done with us. It's one better. I own the meeting. Now, I think I'm in a first year meeting, actually, so many 5 million number. And the business of the Punjab. Yeah, there's so support, and I think I'm amazing. And you know, the first year, and told the business that in position the men, the mother by. Listen, if I'm saying yes, so Jada se papa. Hello. Hello. Majo SOMPA Nipa. Udin baby free. I thought the first time I you found SOMPA 3.1. I thought Pastor was say, it's just so yo.
obi wa to mi check so bi eto so pa tete o ko no bo ya anje o so ni be bia anje obaka o de basa o ni ya basa o di abo abasa o anu na ba ya aleko edi enti anu na ba boa hello from Aje. Maje SOMPA Nipa. Teacher new at a full life. Piano na dia wo ko akire dodo. I'm a tell it another time you. And that's what I have on the Twitter. Now, yeah, you will say, could you on money in Nakoti? But now I told my mom to make no to not only more. And I get talking to you about money in Water and man. If you want to manage now, one in a year, or penny financing, you can be I give you the electric yet to tell it to a class. But later on, I'll have the city on the don't get any idea for an idea for a chain and an amount to manufacture. It's yet here about to the manager. That's the little when you're in fact, I'm a phone come up and someone with you. Okay. 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 now so ebe twetwe nkomo bi na wadwen kire no so ehu hia hello Panipa baby afrefri Mechiawo Maje SOMPA Nipa we zaya papa ni Jo ka president e gbo total filling station hono ma original street ba ko pa wa ka wo mu anom Jo papa ma men fa boss budget kesi sa anko mo otunfo nana kesi nya me kesi ba ko pe ade a wa ye no ama ye ho adwiri ni fi me da ni nyina papa na tire sa ampan kabo mu ye ne fe kabo mu ye ne de papa nya fa nto so ma ne nya ho no ya semu mako chemu ba bi keke eti ma fa 12 billion what for say 12 billion hey you go chemu keke o ma de SOMPA 93.1 oba kra hu bi go chemu ko chemical side le duru hono ma ye te tentina twan makusia yaboni na bemu yabo bewie ye tie ni hu se mu sa ade no akura bi na eda fom nu faaye ye kumani ma fie wie oh do da be dey yen fa to so ma nya ho yo pufu yes sir no okay yen fa to so e ma nya ho hello Berma tinkne onnya fo to murasi aso genka o en kan so ke du gasovin nka o libia nkwanse wa kwa soshe ya ke for se PlayStation eti e ho ni ye gas ko bi na to pa la no vai jo enti bi amra o metrobi o meto gasovin ni bi na o so kan oh ofosu na chief producer wo kankan no ya chana tio ngiri ni abuja ko ni na mono oh my so ya no de bumwa the number 7 enti ocean swa the frawa onfa okay enti pacho kina yenka tawai na ohene yire se odase oh insha Allah ko pa jo mo ayon fan to so ye before the way the ya the better so udi pano kra de otalo e ka to yimura e fon to no me manage home from home jo konko ye ni na ministry dia re ka ba doctor the foster papa 25 in the Caribbean obake e chia papa boju na right e mo apa eje wa kwode wo and the rock what the bantai what to mean and the wotie wo ani e wo nwenwen what to go on the so say papa no ye no ye man di ya no be interested too much ka kire ne se entifu ni ho apagafo ho monsuro it is said no
was so I had a more. You said I was so I had a more. Ah, when you're the more. Na sa dear back on the more din cry. You don't China. Nyame tiase odi for so watch out. Hello. 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 Wofo. Yay. Mo uni ambe majeje ni mbebra franchise dikale jijabo amene post ni Zo. Nyumre mamma mabasu ni mapam de masant mana mangana. Sanfo ko yesontia krura. Na napia ebo mu ase. Na onko so. Na yen nyina yena na yadi na mateng. Aranya ko pon man be pa entna my na dance boa. Yeso yeshema ye did anyway. Na papa I muna samo ne wazofo yakubu njiramo. Dana de nyina mo to kwa mo ko ye neje. Awo kura mo te ko. Da go me pese ai omono nyem ai to kwa no mami. Omo ye dai. Omono nyem so kwa no mami. Ah na wa bona no so na ka pai. Mo pepe. Ah omo samo asi mo. So tu je ku mana ya de. To kwa no adre dodo. Omo samo ni anje. So mane nyo ho. OFORISUO be ma. Assemble wa on the most of them now move prison now. What's the wa fa entanto su? Ahuri kafra. Asem Mpe Nipa dwumadie na waso egusu a wutie no Asem Mpe Nipa na nipa ne pa ne ho asem abono nwotwe ewo SOMPA 93.1 sabre no yabo awura TV no so SOMPA TV ya hwefo afei na adru omoso ehweye no na enye sanyina ene yesika debi enye sanyina ena eyesika na yama yahwefo so akwaba eba SOMPA TV no so womuno samwa atrase sa ena odifo pokwabena ono so age nadwa abrewatia enso ewo ha wo hene yire no oya ye mami shia hey mama mia shia me body dinsa na ma fefa ho ye defo no abrewatia na ejabio so aya ade ejabio wa ya ade papa obema watimi atete ma papa no wa ya ade na so owu amade wa bra nya ani ehono na ya na ha adwene no saa ena fi ABOAGYE nso so owu ama wantimi anhwe OFORISUO bema na wokọ asante achim so a asante achim dwaso a ye mire bi atwam omura samwa suye bema suye na kofu bufu mpa bema suketwa woyi pebra dodo na dida ne so atwetwe kodi ewu a yetwa na nsa na yakosa ye eneda se butu ama yafuru kotompan bema yabo aforikata cho bema man 88 na komhene asoko mampon na oba radio mu a yefra no emrante hene ye panie fra ne toma ne tentimu awreho ni birichu abo asanteman ene Ghana man ni wiase afa na nyina ye kum so mene so na ne wokro ye o ene hwan yefutufo ne hwan bosumi ne da etoso edu enso ena yede nana betompamu ewo asokore mampon na amanfo akohwe nani achi na ejamfo asuno na anidi atwato yede ama wo hene pon a wotese chi na minim se anoma wu an takraba fom bema wajibi mo piafo nanso wo kurade nkwantume nye enu nti odofo ne ye ka kire wo se aya sada yawada ben ni na wotwe ye nyina yemfie ni nkyem asoko mampon emfa ho se ya ma wo card bra ne bejamye efri se de ade ato na nie no enye wono ane ye ade
to adehye waso komaponi na tarawa media SOMPA so yenka say hey radio fo hu asemo nanso so owo de ne nsanyunwunu ato mrante hene so nanso so asem kase papa asem Mpe Nipa chumatie ena waso egusu awutie no asem Mpe Nipa ena waso egusu awutie no nwotwe aboapa ho sima emiensa ewo SOMPA TV no so ayahwefo enso ebenya dwumadie mu echefa Osei ABOAGYE FOSUO me na midi dwumadie ho chiame so driver touchline ko a ena menamo a mede asem Mpe Nipa eko boshe asase so bema usu kantankankan wono ena hihye dwumadie fefefefe na enne yatumi eresabi na yede amayarefo enne yetiefo pike ewa ha saa ena duanaba nana Yaw mensa brampa wono so ewa ha ekoba jesi ne brofudin ni obede no ne brofudin ekoba ne brofudin ni obede no wono so ewa ha na uko MC awa wo mo adawroma ena SOMPA TV no uhu yen ewo so David enso ebadwuma saa ena yima ene nana ya wo mo MC aho wo mo ena e social media handles ni nyinada mo adawroma ena muhu yen ewo ho bogafo no ebehwe YouTube ene Facebook na ene wiase afa na nyina wona wohwe SOMPA TV no enwoma etwago nyina no safoi ena de eba na yafutu samua ene yede ebre yahwefo ene se ma yemfa ntoso nemom emane nye ho yemfa entoso emano enye ho na yemfa ntoso no eye kasa bia ede ne paba esan ede ne bone enso eba yemfa ntoso no ede ne paba esan ede ne bone enso ba enam se nipa wo mreyonti no esan se onipa dasani ewo mreyonti no eduru baabi a bone no nko a ene duru baabi a edoso onipa hwede etua aniwa de ya dwene de ya tie de yesusuo ene de wonhunumu nanso onhunumu ensiase nanso opese wo kan ho asem eno ene yemfa ntoso emane nye ho no hwene hu ansa na watumi adi ho adanse anase waka ho asem wobi wo ho anu opo obi asem kwa nanso so de wo yema no afi na atene okromo we ne mpra no wei na aye bibi basa yemfa ntoso emano enye ho yede krono eltoso wo fie ho yede krono eltoso wo soto ho nanso so sede amanfo do omani ebu amanfo do omani ekranka wadwuma wo se sika wodi nipa asumasi ane faaye ebi so ananye wo ebi ananye wo yemfa ntoso emane nye ho kra na maame no aka akira brante ne se ne banusua wo ya akoda wo de ne bema na wade wo nyina enam sa akola no onyini ba na ne ho eye frenti no eduru baabi no no de ahwease ya akoye na onya sika kakra no de ma akola no de don no akola no ekoko nyini no na afei no ne ho koye na kono a wo kopɛ no abrante anya sa na maame no odwene o yemfa ntoso na emano nye ho na emfa ho ene die nipa dwene emfa ho ene die enipa wodwene die yaka atosu biara kai hunu se mayemfa ntoso na emano enye ho efri se bone akatua ani owuo na kropotwedi ampon na chede ene dankwa na yede bible no so esuesu asasem ya na eno enso ema asem no mu eye hwampa papa Romans 6:23 a yede esuesu aye ema emu eye kama enu tu odofo yanka hunu se wiase enye de yede batu su bia enye ntum ema ne mmam kra na mmom ahweye ene wom yemfa to so ema no enye ho eye me modofo pa Osei ABOAGYE ofosuo ena mede afutuo wei ede ebre mahwefo ene matiefo nyina da asem checheche ewo fie ha asem checheche ewo fie ha pa na ansa na no yene semensefo entwetwen komo kakra na yemra Semens Herbal Clinic ye semens
cement wo mo ye bi papa said your mo ye bi no enu tin ye from aye bi afo efiri se wo mo gusu etoa so na cement seba clinic se men kan cho se ade bi aye nsamu ya de bi ada ade bi aye enam bi ada STI wotenete said you will see a chasono a baya of fe papa na yade be na de call cement seba clinica want to me enhwe na ontu ase na wonfa ema aya typhoid na ye aya osa yamkro aduane to yamu abuei wani di so abuei anemia mojawe no prostate no so wotu ase diabetes ne hypertension mojabro so yemfo ye ni enchem e was cement seba clinic na eho ene nupawo na said mfidie si wo cement no miaka sama so ahwe na mahu se cement no woni agro kwa wode wo fam fidiem wode moja yi sem fidiem wode dwoso fam fidiem ansan watumi di edura kan na won pewe opede he wotu amanfo yade ase enunti na Ghana Health Service say no wabo mabaso na empokura no makwa hwe ene power mo ye na baso body a wode ama no eye chechireche se tuenie abaso bodo amudi amawo se tuenie na cement seba clinic no wono a ene de cement vital heba Mr. Abedwaso na sa cement vital mission no eno na hotedi ni agan gangan na soja ni de wo kokko a e so wunya tuo sa tuo no bi ena mekanfo amampa so eno ene cement vital heba Mr. agan no agan ba mi adi wadanse na kira yama mo piafo na yire eso atumi abo abaso papa na cement seba clinic wo asokoma pon wone asokoma pon rural bank no ena edi animhwe pa ehwa na agan so open dodo ato a ubetumi akotu no se chapo na wo mamu ba bi aton abibiduro ene brofo duro bia okwa ubenya agan no bi ato yemfre wo mo ewo homatrufo so 0279 356 570 0279 356 570 and 0240 616061 0240 616061 na enyoma enkoso toten emfa emau VR Education Center VR Education Center yenkoni enkoso ade yensu akenkai yensu atro yekoni enkoso akenkai no eno niami afre ye krache eno niami afre wo basima sukuu no timi ko bi wanwie wanko bi kura no a VR Education Center safo no na ohia wo mo wodi busumi nsia pepepepepepe emroso na wodi acho no acho wa kenkai said ye bema nyoma akonkai na odi ama wo Ablepo Methodist Primary School hwa ena wodi ni juma yenko na yenko suande na nyoma enkonkai emfama ye papa yefre wo mu ahomatrufo so sensem kan ye bi ewo ho na nsem bisa bi ho ekonya befa so a ubetumi atua usika na wakwakoje adesua no yefre wo mu ahomatrufo so 0245 690834 0245 690834 na yenko suande na nyoma enkonkai emfama ye SOMPA Foundation what the SOMPA chade aba SOMPA Foundation wono na de SOMPA chade aba SOMPA chade o ko amanfo de ba amanfo bi nsamu ye amanfo bi wayemuye na so wo twa de yeseketo bia nso a sede ebeya December bosumi ayebewura mu na yekoko dibronya no emakunafo enkoda nyanka wonni biefo no ekwan be no befa so mbedidie na Bible na kan se wanya ma onua no wanya ma me wodofo na wodi bi ba wo punu bi emu atutu bi adamu bebiebie enwoma bi abobo apono kropo twediampo nam enwoma ode bai so ebema ni nyina sane yema mankurafo nkata wo mo fantoma bra ne yatumi ache bi ama wo mo sika famu ana ye beje ama na ye feyie papa na ni nyina ne se ye ode mo ba ye beje tin tomatoes ye beje milk so ye beje ye beko bebi so mo dia baby diapers so eka ho na sika famu dia yentie ha sika fam dia yemfa momola we so na nyoma enkonkai emfa mai 0598 559802 0598
559802 edi ebeba Tarawa Media Limited anasa Blessed Foster Pratum manemra Pratum na etumi enya bi emwa safwe kama na nyoma bi ni nsambusa bi wonyoma na tumi akwakwakodi akire enyoma ne donso unya aka de beba enha ho fra homatrufo we so nsambusa bi wo so a fa pen ni paper tro number we na etumi efre na yembefa nyoma no emfamra megu ho na nyoma enkonkai emfama sompa chede 0244834838 0244834838 na nyoma enkonkai ema sompa achede na bibia enkoso kolem kama yanko computer so adwedi mra yeba asem chechencha da proso no asem chechencha da proso no motwa yesesia na yemfa emremu Odofo mema wakwaba eba abe heba clinic ope ayaresa emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo abe heba clinic edi hudwuma aye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new side ewo maso wo betimi so afre ahmatrufue 0243 345 392 ye honhum and obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic ebeboa abeba matia kanso Obakus, wouldn't miss our panyin in a yassim, and no, I had to me uncle. Yeah, bono, or by China. Confanco, assemble mo, bibi power. Me de sebi abema no ni makasa. Unse na nse ya no waka ni sisi ya ne sisi ya ne ya. Enye ni sisi, bibi pa, ene ekoso. Omware fofo nse na ntesa. And madam for one can't tell me. Listen that you would ya some ketuem. And you're not here for, or be a tear de make ye. By my drew bribia, as I saw your hodru. The manager about no irawadium, where any a simple cry. Adrubi was cement about soap as a coramampon. Your friend cements vital heba mixture. News your ho, the topa yes or na sadre, member friend a gang, a member friend a gano, any more. What the answer will be? Open member friend a gang be a tar. Every was a coramampon, cement about soap, and then Miami toby be drawn your brofu do one one. So open do what you are. Kodani Farmer, Kolinak, Misty, Apidank, Resa number C 0240 616061. Member friend a gang, remember when you feel do what you enter me numbi. Hey Joe, we meet here. How far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Countess Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand the chance to win one Ghana cedi on the spot every time. Nice. Check a countess, no? Quick. The Eagle Countess Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check a countess, no? And you could win one Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Hey Jack, there he comes. Yes, but I say, now what him say Ghana dear, the biara yesama, and a weekends biara yes months. Guys know what's up. Hey, you trodo, and to say shamu say ya, na oyirka yirbites ninimia aron orange spread drink. Ama say no aye different cry. Me love that. Nana Kodom Company Limited in San Nunu. Sent no ye too much. And to say a year our dear abedin to a year ana apun to piano. Oyirka yirbites ninimia aron orange spread drink. Masi no call quick. Minia GB now so foul taste. Babom oyirka yirbites. See na ye difference. Around orange spread drink. Nomini yansem won ton mani pa won nim fie du nwotwe. Ensese open for no. FDA agye adwadi nkratu yi atum. SOMPA 93.1
Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me dina ne odifo Samuel a no menhia ahemboboa no Ejaba family house ohu haunti ena ma me gina ha ohaw bia eda wo so se amane na eda wo so eka ena eda wo so yale krankro ena eda wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wo ana court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira dira ne odifo Samuel akwankyerega Asem Mpe Nipa dwumadie ena waso eguso awutie na wo hwe yen ewo SOMPA TV no na Asem Mpe Nipa yebota yekese ene asumdue Asem Mpe Nipa yebota yekese pa ene asumdue na asisisem ene apodie emfafa saa de yentiase ma kra asisisem ne apo menteme ho ase eno na wo de bedan Asem Mpe Nipa na asa aboagye foso ne na pamfo yebedi akire na sade ekesese no ye de ato efrise baby ye de hye no se wanfa hye ho a ebefiri ato yedwumadie no tiawa na yasem nyina eya asumdie asem wa de beba no na ya pen poma sibre na obia asum adwono na obia ho ato no eno ene ye botaye kese pa ma me memo akwa aba ya kasa den ben kasa mu no memo akwa aba biem ja empom te sei chadom ma me udin ene baby a ufri baaye azuma me free sawaba na me ba se ufri sawaba ne baaye me ba cho na mete jo na ma me djuma be na odi no kumase ya o pa cho me die ne cleaning na cleaning me ye cleaning o clinic yes me sansi no ma jo me die no jo na asembe na odi abeda Asem Mpe Nipa se yenhwe na yemo yo pa cho me da se masama me de nama anadwe se bema bia ote tech ohono ya frasa side no akoka bema ne din bema acha ya frane prince nkransa ena ne din ba ko so ya sapo ena ne nyonko fo me frane na munim ne din ya afe hanto ote akatego ohana wote enti ohume no satam no onwale ya enti menene na wo ho enti me so na mekuta me ma mienu enti ohum no obusame me so me ka me ra hasami na akira no ena no so kira sa o obabo ma me yede ehwe nkwala no enti ena me so me peneso enti ya wo ha na nyensa yede ebemu ena eja me de tu nanim se pacho nyensa be menyemu ena wo se onyem na me se so asase na wo se na wo ya na me nhwa ya na mesesa mate nti echire na osafra me say na azuma me kasa wo na me hwa no me mebuo na yensa no koyi na me say me nkoyi sisan me ntimi nkoyi tesa me kuta me mamienu omo ha yin adam so nti aya de me kokoyi na say ko beba na me biwu aja me mana na o say ono so se man yin so a na yensa de babom so tembe wo ade aka me mamienu no na ma hwa mu yina na me so mesrano de wokan mesrano odo humom baba so won fa ne nitu me mamienu no so na odo me wo a odo won boa me enti so wo hwa me kra na se me pia bonten a but ma asa di me pa na kakla na me hwa me man o se da onye bi na me siyo na ma me sika na senyensa ya yi ne kwa o so mama o sika na me siyo o diska ne ba o so de wo ha fa me so me wo me wasa wa mpacho 50 cedi na o de shame sa atam so no na yensa kwa duru 2 ma eduru 3 months nti meji ya so nkola so dam so nti asase asa na aseme yare ya mentimi nya hwe nti meji ya na me de tombdua ne ma nkola nti 5 months time ana mesafra no amesa na prince ana otie ana sa de na mesa na won nipa nyem kula na koko sika wo mara sa azuma
me ni dwuma yo me da maka che o say yinyensa no so wo ye dwuma nso na me se nyensa ne de me yi o so wono kula me pesa me behwe oni me so ba ha manim ene wo ba na se na wo ye funu ado asa na me se na onim se nyensa akula no wo mu na bede na ye funu ne endoa na se me kwamini se wo yi da me se amere madi kan ka che o say 50 si no de ma me de todre na ma me manadi nti man yi o si you wate ene okoye eno ano no me frana me on fakon me frana on fakon metimi to ana ewo ho no me koduru ha yeso wa pio na mesuo o ha na me didem satam so de na me afeda ma nya ho de ntimi ye dwuma kakra me ye kri ne kakra na me de hwe me ma no na me hwe me nyensa no ntimi awo ka me nyina no manko hospital mu wo fie me wo wifie me ana me wo akola no e wo fie mantimansi hospital sesa na menye bia eso me mane di bade me de ba ko hwe me ho no ende mantimi se ne be nyamso aye madon me wo abofre ni wo fie afre me wo ni wie ya no da de na me fa fon na me friend sapo pa cho na wo he oso me wo fie emeso mpacho ma wo oso nya ade emeso menya obayo oso ye ya da mi ase eno ano no ete woman na me sa frɛ no me sa na o se no ma wo me da fio o sa antu da fie ente de me so me sra pekakra ma me na me ntodre ni di na hwɛ nkola no wa me sra do do me sra so me de nya me di mpacho de frɛ o hwɛ no so me nya hoden pia me sra mba to me padi o si yo wate na o se ne me 40 cedi ana megia the photo sina megia ana me de todre ne e man kwala no ana ja me top pampers sata na wawo pacho sata na mawo me top pampers de to ha nte wo ma 2 months time maintain nka me san fra no ana me sro prince na on pack a clan sama o se hwe o kasa sare me so me yira wo me sa na se na me no wo ha no na uni yire asem de sa na me ka cho me yire so awo peche se se wo peche no me se asambe ni ona sa me de ma ka chiro nti me de mintimi hwa me ba na ma samba hwa wo de me se ana me de ya na nya wo ba se de sa na ka nti na me dika ka cho so yinyensa no na wan yi no nti na na onim so betima hwa nti me de mintimi na me si o eja me twa so nti ade a chi a e bia don fo bi na obi do me kakla na me de atodre na mankola na me se ata na nkola ne kamti ono ne ka miensa me nkwamba me da ho na akola ne peche metimi no de nsuo sija so obi anu ho woni me hawa me ne nam so metimi no nsuo ma na be na ma sion so na ma cha ma nkola na ma nom na ma da me de didi sana akola ne nya 3 years December ba akola no ben 3 years asana o twi fon frana so prince akola ne yalo asosha me ba no so yale me ba no so yale nti me so me de me ba ne kwa hospital so fa ba ne kwa na me si na ja me jai chiredi nti me ewo ma na afre me hese de ye ne ja me ne komafo nti na me de to amo se mo hu mo bobo na mo ndi ma asa ma me nti me de ba ye so no mo fra no obaye okay na tamu a wo se wonko na wo ye no wanya obi ama na anyi wa wo vie ho me pa cho me wo de me wo ne de se startam no na manko hospital nti na misuro nti misum na minisika bia ewom ho nti na misuro se bia meye mistake na so mu hu a na mo de mo hospital na eka bada ha mini obi obetwia mame nti ndia na ewo ne ba ne dade ko me ko clinic meye clinic ama boss mbusa me se na de na onyinya wonim sa me se menye me nyina no obia busa me se mesira menyem na mo se na ya fabulous me se ya fabulous no mo se ya de yi o mo se ya fabulous ana me se ana ya na kra ya fabulous se me fura kunya kosoro ho eye clinic nyina te se me kasa nyin se o be yi medin ntina me de hyem ho se ampa ayasa nta da abasa na wo na eka me no ena menyinya manim na obusa se na onya onim sa ena me so nya bibio aso se me se o yale wo be wu he wonyinsa do wo yefunu do woni e wonyem osuni a wo se me yale ena me see you ente sana ntina me yede e bia me ko hospital me nye boafo ente me ko ye kri na ya me ya ena me me na me na kakla sa da fa me hu oba pa na yanko akiri kakra ekwa be na afa so hu abrante me pachu na me si no ma wo omo side na te me ko si ne no ma e ma no
na sata so na me kokora me man o mas mo di mechi enti me kosi ne no ma na man na busa me say o ho afio but you say so masai na me ho afen kasa de na masai me sure koko yi a masai na me yakase e to no ope ma o mo woto onso sa na ope what's a bear man your friend say me pa che friend of a prince yes and the guy name no dey say afe yes sano fa enti wo kura na woni mi ba bia na mo kosi ni nyoma ne ma no me ba cho na mi ni baba o mo side ho no na me ye adwuma wo ho no nti hofo na na o mo ni na wo kosi ni nyoma no eda na no no daaye ana wo ko ba akire me pa cho debe ohu me na say azuma o ye frasa me so pa cho e frama zo so o person ka me be ye ni dwuma ma no me so oja eno anso na me nenam no so fa no mama me me de me number ye de e ma no nti o fra me say me wo no mo besima me ene me so mate me ko sima no nti me sima no na me sa ko next no sa fra me so no no ma efi me nsa bre me sa ko ho ona ka cha me say ya me no credit e ba ko pe wo ho na me fe nti me pe na nye no ma no ko na obusa me say na me wo kuna na me so me ka me hawo ade mo chere no so ono kro hu nkola no se da me do mo na person ko sum na me hwe nkola no o ha na me so me ye de me pene so eja na ahokyere nti me so me pene so man de nya sa da na me da me san ko fie me ka che so de o ma me ndwen ho ansant me san ko fie back nti am say be say 4 months time na oda so ha me sana me so me ye de eja na nya me nua no kola na me kwa nso de o ya me kama o ma msika ogono no no ogono no sa time de na wo so pa e che nei ona me so pa na wo so che na wo to bibia kama na me jina me na so ankasa na koki Osei no to ona me woto and no say abrante na ni gisa anyoma no san no ka so woto ona mpeso hu so woto na wono kura waka jo enti ma me sesi ano de na pese ye ma wo pacho sesi de pese ye ma say isi akura no as December by 3 years akura na eso oko school senina adam so nten na omoshe bosse ebia on hwa akura no ye de onko school nti me ka kira no ono so de ye bie school de fa no ko na baba na ka kira me su nti ye bie school me de akura no ko ye na omo ya fra me fra na won fa me fra no fa fra na won fa wo ma na no kasa efra me no se me jobi ka se me baton yo na ye be wia ka no nti ma dwa no kura akọ bebi akọhye me se enti akura no nko school na so de obekọ na o de nya abotre mam na me se wo ha na menteneka na me sa afra na me se na se ye be school e de kwa so de o de mbaba nti me so me hu de o ye na enya yi a na me a me bo me de na me de kochi akura no school fees na wasase akọ na sisi ano no de sisi aside sika sam na enkoyie mam nti ama akura no school kono aya sam na me mesira mo kan bimbo na onhwe abofre na menso menya ho kakra menso me na me de ahwe me ma minu na sisi abrante no free say uhu no na onyem ye besi ne no sika odi ama nyina akeka bo mo beduru sai menyem e besi ne o sika odi ba ma me de me ka kula na e be 4 million ene ebesie okay dem no te ayasam kase papa na eduru ba bia ye dwumadie mu no se utie enkwade a na watie owodie yane mame abe herbal clinic entwetwe enkomonwie ye wie a abrante no nanum asem ewa ha na afei yema omanfo ente esan se utie nkwa dia na watie owo die amanfo ni punsuo ya sem manfo ni punsuo daim yane mamia be ebetwetwe nkomo mamia be ewofia ha abe heba na yane the sickle cell doctor Asampa Dr. Sagro na yene no atwetwe nkomo na be ofia de na me kwa kopira na ye den wo ha de menya duro jo
Me kai say kaza chobe Matias ye na odifo se ne nanimu awai. Odifo se ne nanimu awai na ofanya pima no. Eno ze ne koma ka mo preko. Ka bowa. Sadi obetimi aginam no ayi happy na dia ma. Ya semu ketremam pro. Dr. Abebe mama kwaba. Dr. B, the second size doctor ono ankasa ewofia ha okrupa dani ewa ha sa ena mama nurse enso ewa ha na yede dwumadi ne ebehyehyɛ so na Dr. Abe mama no hey wo yensankyerani wa santemam wo yensankyerani wo wiase afa na nyina na ne no twapo eduro no etwapo na ekosayade na krupo twedi ampo agye na ase no ansa ne bia beso mame abeso na ade ba ko eye mefe pa no na ade ba ko eye mefe ne se wolati kasem no yese Timothy nusum sapresium s seek ye the kingdom of God first and all things shall be added unto you. Yehwehwe awrade ne tene kan na de aka nyina wo de beka ye ho eno nti na Dr. B me pe na asem ye bompa ye ansa na nkomo bia ewo ho ayedi ma me se de osi ye ne dan no ye bompa ye ne nto ankomo twetwen no so nyame ho de ye da ba se nan so ya ba wo papa se de wo ye fa ye mu dan no enan so enyu mama kasa fa ye mu awrade na wo ma wo pese wo mete wo ne na wo ba na wo beboa wo mo no awrade wadi won chia be hwe ho anu wonyam se de wo ye nu yi na da ye de asede ni ka bia ma wodin Jesus we dim ne ye bompa yi amen na amen ase kyerese enye ho na kyerese kawe ka ba bia kra no a kiensan kra nkasa biem ese ke pon efiri se enye ho dia aduro no eye nsenkyere ne na adansedie bia nansen ye office obi bedi ye no ya na ese de mesama ni kakra me se na wa na akoya na so mete de ubo no SOMPA na se yete na hade a ye pese mo so maso te se ye ko maame ne ho no enwoma bia nam na akwa so wo so betu nipa wo ho na woduro hu nipa wo ho no na no kra kire se ayaresa no be ye adwuma kire se adepa ene ton ne ho ba bi wa be ko na nipa ne twetuam bi wo kra na mo nipa na tete ho wedie ayare foto do a wo mo ba no ma ba beje ayare hwe ena ewo ABOAGYE clinic ombeto Dr. Penia wo fa na adwuma mo bo amanfo so saa ewom se amanfo ye adwuma ho de na abekọ akoto Dr. B no ankasa maame aso ye te sei nyame adom ho kọ kama pa se no me amahwe hu se success no eno na amanfo eka ho asem amanfo ka ho asem papa this abrochire for no ba success no easy ya due bebre ena dia me se dia ko no ehu kra ya de ni bo ha mi akasa mi nim se medro no kra sa so na esa wa kra junsem mi amenim aluti ni America ne se na America che se krobo nko na me wa se na enante se wo pese wo hu amade ne nsankyerenia wo yare no a aboso na wo hu de wo nya ho no bra ABOAGYE clinic ebe ya ose concert ebe ya ose sene se de ye koso enne me ne mo beka ho asem prostate enlargement no na no bi bisa se prostate enlargement kra ye de na me de bi anko fo chechiri mi wonte prostate no ujun so twa ne wo be ma na se cushion na wase na wo be ma ne gira so di apenie na okọ no oba no abetena so no eno emu akodwo na bie na fe na be ma no sensen ho oni fom bia wo gina so eno na ye prostate enlargement upo sa na ma kire omu tie dia maka no fa de sa na ko ba ne sa na adwuma ye na ba fom e ba sa na wo sensen so yani woni agina so eti ko ba ne sa afo ani kira be ho ana me ka cho se wa ka sa no nim se wi asekra bibi wo ha na waba krobonko na wa se na nante bra ABOAGYE clinic na be hwa ade se wo timenyu nso me say 2 hours pepe wo ba ju so ABOAGYE ansa no wako sample ya show rubber na rubber yi hye ho no na wo ju nso fa ho me say
wo ba be na me de aduro no ma wa wo ba dwonso afa wo ma doctor na yi ama wontem ana se rubber na mpo betimi yi but ya na me hye nkofo se corner doctor de hye wo no ankasa onyima. It is bebre obo ha ni de betimi hye ne fie bebre na wo hunu amane wo ba ya just say so wo ba na me de ma akofie dia ho be 12 hours na wa dwonso o dwonso anu anu no enya dia ebesa ha obi wan kasa obehu se wokoya na eyi ama sensu dwonso na mba ebeba wi ama fedi ade ntia ade ni hodwo ye na tete ye no ya medi ni nyina ade ama waduru ama obema na nya gina so no wagina ho na wokọ a ekira wanya ba bia akotwere asa na waba forward so what dey make sure asema make so what wa wo se na se kra wo se nkoyi bra abe heba kreke beboa ama ho ato sese mema ni bebre na make se emoja nkofo oko toilet moja bebre ebirim si abayisem ebirim si sei ebirim si sei na make sure se bra be heba clinic oba just 24 hours emoja no hu biem okokọbo na yi aba begu fom no ebekọ 1 2 3 emebiem eno anu no hu sade wa bra bom biem sraw ebasa ema prostate mu bie ema uniama nyina asai wo wase wo ye bema wo ye oba wo eye wo sa enye bomodi hanabra wo pa woi na de bia dia wo twa apoi na de bia nkofo di watami adenti na wo mba just 3 months busumi ba ko abechima mienu wo de afa de miensa na bom akwa afisi sese de abofo no ka kire sera ombeba no na abe heba kaniko na abahye wachi adenti na woto na edi awotwa apwa na onu no munduro ha ho bra yesi wa wotwa na mu asai emu awom emu asi yakeka brofo akese na akire wo ni nyina ne se gonoria ne baba so na aye wo bra wase wo nyina afọ aye pacha ho akekawo enti be ma ne ba na ne nje me se bra ye hwie nsuo du firi soro ho ne awura be si ase so ati ase enya se ahohura enim ha ya o cha ye hohura enim be firi soro ba be go enti bra ye nko soro ho e ko ye firi soro ya sade ne na perform e ho be ye clean abofra na obeba no na enu fefefefe te se medie o so oba no wo na so be sabe o ba sabe nsu dia wo wi me pa cho bra wo ye bema uni akwabo nsuo na si bi nim wa bo anye ye bra benum koko wa benum koko pe na ji nsuo ji umma ji wakwabo abotwo ko pibi gum ni awonta afoma ero na me ka kire wono se de wadwere ho a na ha wono me se bra abe ha ba kire ne ke ho ase edi agro ba edro no nketen kakra na nsusu be hu se na wotwe se sada na wo ba ye na sankire ni besi nkofo edi adanse akrobo akra me krampo minim se etesa na so na etesa bra na wo so be nya afa hodi edi ada ha wo akwada wa wo no ye peche wo no awonante otonu kire nye ye wa otonu kire so e be chew ukoja ne baby aye be chew me se fa de bra ni ama na dro no nante fa de ko school na ko adwuma na bra be hwe no wate na me ka chew eri okurunkun owo be ma no so me ka chew enya akola no fa no mo oba no so ni onu kwan da wo no wo moja bone no amisi bra be ha ba na me mu edu awa ama no ntiri wo sa aba no ko hwe no na akola no ho beto no wo ye be ma na se bibi ha wo be ma no nsa agua no wo no ba bia nyinsen na wo a akola no ko nyina so da na no be so nsuo ne kon be da akiri obe tententen kanya tantantan eti wo be ma na wo nsuo no nya no emfa hunsu bone no kogu oba no ho ma ne wo ba na wo wia waka akire ne se fiefo na ye no wajaba na bono so no ba na ye basa me pa cho wa wo be ye se bia wa ye de nyame pe nti bomodna na bra na mensa wo yade ansan no wawo bibi how osu aye kom na wo de esie wo ba no na wo ne nyinsen me pa cho bra wate oba se nkwayi abra we nya yi bia ese feri na no obi ba wo be ka se madam o ka se mo na me se ra jai de wo be kan nyina minim kan ka se na mentie na me hwe na me mboa enye secret asem nipa bebre ne hu sa amane no enye wo nko a na wo nko a wadi hu yaw enti bomodin a na bra ebu ana me kan na ayi wo hen yama atwo eba sese wo yire buafu ompe wo de tete no
bro brabe heba clinic na bi nyima wo me fa me sanka wo me nkuta sikan me nkuta hwe me nkuta paso na so ebeba boko ya so de de wo hini ana wo nsono e na akwa hye wo kotokuo no mu enti anu de ye ho hwe enye ye me se bra abe heba ye be pia wo nsono na firi ho akogu yam ama ho atɔ sa me man so na aba ho a ye be ye firi ho ama ho atɔ wabo wasa ama sese wo kwa ya tententen Mr. Bra be heba kan kwate wabo ya entwam wahara ne nse tiansa no waba bra ye ma wane nyina firi mu ubọwa mfie mienu mfie miensa de wonna anadwo wonna wa ma ba ifo nya dwuma ye bra be heba akrik just one day dano a e wani be ja ma so ahome se wo ba ya se ntehyewa ni asisi de bia hila na hye ohunum ya do ko hospital din suo siw so de bia wo de din suo siw so adai wo bra edro kakra bia de ma wo ama wo mu ada ho kama ama wo so ahome from papa ama wo so anyina kye no enu na bra be heba ntimi ka wo ntima si me so de o ka kye wo se meboa no wo ye oyefo o ka ma ye wo no ho eni nto obeso obeba bra wan kasa me se bra wo no wo se wo ma ba bomodi afase na bra na me moa na ewrade hwew ama so ho ato yare ya wo me so yare ya enti bra na me moa na Radin family so na bibia ye kama wo ha wo ne sen wa ma de ne sen 0243 eno ane me number no 345 392 eno ane me number no editi bo hu mo de se number ya me kai 0243 no 345 no 392 no chiro obi dan ho kra de chiro o chan wa o de pen ni paper ba be fa 050 64 60 208 e ka ho eno so san frɛ wo frɛ we nu anya frɛ we sɛtie bia wo benya amia nu wadi nkomo me pa cho ede no haw ede no amande wo yare ne ne sei woni ayekusu diabetes nti ena wunya aduane mponni aduane ebuga na nanso bie no haw di eyeye brae ya wo huru fru ni peduam na so didi wate na aduane ede wabre ahwe ma mo ma yeye ena e beto bibia mo dia ya so wuchiri we bra na me no nyina ye mbom ne edin de epe wate de ya bre ene ye me be tomrika me ya num bia afi de se wanya diabetes wuchiri we eno achiri we ti so de ti wo ho e da papa dopa so de panu bomu na abre wa wo mo kode enka ye kama aden mi lo inde sisi na nkola di agoro wo ko fe bi di amane asamato bra diabetes e be ye afiri wo ama wo so onum ti ni bi na ti no ede kani tete na nka onya ka be no wanya wo de nyina ahwoma enne wo ma ne se de be brew ama nka wa num yesi uchi diabetes nti bra ewrade be jo wate minim se nsam ma bi ken se obi kura no su atata no eye ne ya osima asima wo ken de on me minim sam me no wa so nti na me ken enti bo modi ana pa ma ne cho no mo fa amra na beje droibi na won so asichire ni firu ni peduam na ka ma da kuru bidie wasankwan kakra okay ogrupa dani OFORISUO bema abe heba clinica odofo ye no ka say okumase tano so apatra new side na said ya mpanya ka say yokumdwafo ni dwa na nsen nipa bia yo ho say obukumdwafo adidwa nti yesro abe heba clinica ye no ka say yokumase tano so apatra new side ye kirem say odu tano so apatra junction de be mo ho odu say asodan kese mienu eye presby ana afi roman sane popo ne said ya wo apatrapa ifie no utwa nsuo na o ko anim kakra bi a wo yesa wo fro popo na bonse hotel bi wo nsa bonkum so ne nifa so kakra bi bonse ye signboard ba ko esi ho hwa na kwa no da ho na woto wani a bonse ahwe na nim ho so signboard e ba ko si ho na chese abe heba clinic ne no e ma obi mfa wo nkone number bi enka nchew se odo kwa abe heba clinic bia ma chiri ya ene abe heba clinic ye fro se bra na bejo ayaresa sa se won kronkron ye na djuma ho ye ma make nyina erade ye nsenkyerene bra na onso be ye ho nsenkyerene ne nyina mu ne de ahomabofo mi no ato ama se betimi afre na waje mu nkyiremu
0243 0243 34 53 92 0243 34 53 92 0506 46 02 08 0506 46 02 08 upuso ahomabofo emi no abeje so na mom ye stress sickle cell no di kan frey na ye nche nhihye ya wo ho oba waboa wo ho oba so ya brantem ye morning devotion no na irade ye no obi wo kra ye wi a okay nyae kra naka third rubium sanse otenka woni mu se irade abesra no nyame akasa mamines papa me mama aka ni nyina na eno aye wo ha na papa bi ba ase na sickle cells na ye adwuma sa wonno oba beto edrukwa na onji ndi na obeji nro ne kwa broche na ose odro no dru ho 3 days pepepe na kra no sorry na wote Ghana ha o doubt say sickle cells enya adwuma tana ho na obanu obi fra broche aba abeji sickle cells adru akwa ama na baton no ho ato na wote Ghana ha ka say sickle cells enya adwuma tana ho na obanu na ade a me pese me kan say esi nyoma ekoso abe herbal clinic diabetes no ye adwuma bruta 3 kgs no ye guso aye no brabe no they say nkwalanko ampo na enya diabetes so 23 24 25 enya diabetes onso brane ancheke ne ema obi wo ye epilepsy untimi animguase baby okobia oteto animguase na wanu suso nsuo brana o maame ma oduro na nom na ho nto low sperm count ye aduro a ye de kuho koko brabenum koko nko na obenum enye bibia koko aduane na ye de bibia ye aduane nti bra abe herbal clinic okay Osei o de ketu ebi me ko last 2 weeks na me ko ye twu international atwobia ye de na ba ye de na tokede abona bomo we alata for twu na ma me di 2 weeks ama papa et megina enante ehu ye o yare entrefie kompo na abo minim bra obesa yale wo de wo so wunsu ba bra ma mi be hwo tano so patrapa udodo on ma taxi rank on ma busano on se de enia dance ya basasa ye ma mi unro bra de be so okay abon de bisi manya be na yemfa empire bono etwato efrise ye de ni fiti ase de a ye kɔ na wie ye no e wo se ye san ekra no yo nyame ahode de waka fa ye munie ye num se obeka de abro sta na wo de aye adwuma ahye wo ho ani onyam anu ntibiri ye kɔ odi anim kɔ boa ye se de wo boa ye madwuma na ekoso no ye nsa ye nyina de aseda aba wo Yesu odi mu nti amen amen okupa fa number ni twato 0243 34 53 92 0243 34 53 92 0506 46 02 08 upusa ho ye beje so mami abe ena wotene kano ono ene the sickle cell doctor Dr. SOMPA Dr. Sakro Dr. 1 enono mame anwanwade a wo je wo apatapata no so no anu odene papa the sickle cell doctor yade abai mame abai se me kan kiro se wante yade bidin eno kire se untumi enkona so eye yade no a na wabobo so no se wante yade bidin na eno entre se untumi enko Dr. Professor Abeho na unko enkoje ayarisa kanjin alkaline water sansuo we na manfo agi atum sansuo we na esa yade na Dr. Woto wo bekese wono kanjin alkaline water ni yade bia wo ni padua mu no kanjin alkaline water wo yi afrim ama wo ho atɔ wono nsuo na esa yade edema wumpewe na upedie na Dr. Woto wo bekese nom kanjin alkaline water ko ni paduam nom kanjin alkaline water eko ni paduam na enyoma ensisi so na ensisi ensita emfa emau na anwanwade a kanjin alkaline water netimi ye ne se
wo se duma kuma bo ade no de entini no eye mogya nkuto na fam na sese no srade bi abegye entini na boso na srade no ena wanhwe ye didimu na mogya no timi fam a eno ena eduru baabi a na ema stroke no ene yade basa bi ba bebo no na se wonom kanje na kala water no aye 8.5 9.5 akala no na ekwa ni padua no mu a ekotue sade no etese baka no ekokotue sade no tese baka no se de baka atue no afre eni gina obon se untini mu nyina de ho na mogya no etumi di afurusane wo ze na ho ato yie papa eye kanje na kala water nko a ena etumi eye sanse nkyere no eti yanom kanje na kala water na yenkosa yade we ni paduam na ye ho etumi entoye na sa kanje na kala water no adansidie bi akoso no amanfo ebo wo mo abaso papa efrise wo bia no yare enkuda atono mfie num wo mia na ntumi enguo no sie wo boto kanje na kala water kakra no na wode totototo so wo tutu nsuo bi egumu sie eni gina ene kuro no ewuye eno ti kumasefo aginsuo we yatomu a sesei no yinsuo bi afri jinim fa kanje na kala water ehihiem na nyoma enkoso enfama brema UGC ababo ruto akwante pon so eho ena kanje na kala water odi ni juma yemfra wo mu wa homatufo iso pusu ahoma wei woso ahoma wei sade be ya kanje na kala water enkomo bia opese udifa wo biada wo mo ebebiewu na wo matie dia wo kan nyina na nyoma akoyie edi amount 0507 379474 0507 379474 and 0241 449191 0241 449191 na nyoma enkonkai emfa emau odifo Samuel Prayer and Counseling Center ewiye brim odifo awopiem ewa santimem ha odifo awopiem ewa Ghana mem ha eye odifo Samuel obi a woton ayento wo bi anim guasie edwarewo promise and free na ekoso wo brabom ye yade abowei wo yade ko konfa no che yesi yenyun kofie enso honto yade ko kolebu yesi yenyun kofie ohonto na ne ususu se yede na chese eye huhumu yade eye huhumu adwuma de a agise odifo Samuel Prayer and Counseling Center onukuto na ebetumi ajewo afri wo mpunkyire mu eye adwuma semana na adwuma kura wunya bie no unya adwuma no bie no promotion aba na so ya pese de be ma na nyina etiawa ni nyina usu nyina ebeda no sede wabra wakopiem ewo D4 Samuel Prayer Counseling Center na nyoma akoso ama abrantie wuntumi enwo nkwabo no wo form ye yedu afan fidie biem enso yase bibia gina so and 10 time na etechere wo ama brabo no ye nkobesie ye bronyan wako Dubai akofa nyoma bu wako China akofa nyoma aba sede ye beto na usika no agina hie jiso D4 Samuel Prayer Counseling Center yeko na akwankyere nkoso akwankyere jano no akwankyere papa no eno anu D4 Samuel mensia hembobo ano ejaba family house ho eho na wodi ni juma yentoa no ho na yekoja akwankyere mu ofo yekoja akwankyere mu ehwam akwankyere ketekete eso ofo mu ata na aye adwuma no na brabo na fiti ase na esisiye na wafom kwan dia fra ho matufo so sede be ya obo odifo Samuel ne promu a obetumi abiewu wo sa kwan so 0504 588454 0504 588454 and 0265 441995 0265 441995 na number we mienu enkwa emwaba mumu jebaku we ka ho 0578 405519 0578 405519 yanko mensia hembobo ano
yakwa jaba family house eho na odi for somewhere na yenkwaja kwankyira emu hwampa na brabono enkoso toten enfamaye na sede ye maame FCD ne nkomo no sie ewiase abroho pa wo bia wanchi wokosi ne nyoma hwankwanhia wakosia abrante wo se maame upe no wo wo abehwe ne ba no ekọ wiase sei ena ekoye maame akana asem na brewatia nso ene abrante etwetwe nkomo no ye kire no nsem no bi egumpa waso yentie me worry you know this year I'm self-question sound we shall not stay upon us so mention 26 and I'm is kind of the man of a boy me if you are me saying who you but any next night no be seen your man of Babasa no be seen of Babasa yeah no be seen your man of Bonanka and then again no now we be seen your man of Bonanka and you again on now dear no and again no be seen wrench no be seen your man I see when I'm also in a summer. Oh, Debbie. I understand. Also, but I can't say anything. Jesus, my FM. Say, no. Also, no, about no. It says, I want us all to check out, but I know your banner. Madam, Mamma, bear 1 month. I'm in Piscan and Queen. You're that one. Oh, say again, so you can't some more air. We really have to say now, line is here, and I say how. Some of can't say more, maybe and answer. And I see my banner crown. And now, Miss Missania Banner Pranti. Then I'm there, suggesting about some mamma time and in Piscambia. Young Queen, now, I feel the air sleep. So we send on other countries that may some of the abandon in our baby and it is up to you. So 1 year or so, the American can be unknown, and I'm not himself your better than him. And I saw no meeting Namikia, and I saw one or him about discussion. Or him or the discussion also the point in Seno. I shall not pursue Gumawari, who said the Warian or Shas or yes, I don't know. Okay. Who said Mrs. Warrior, 1 week. I mean, someone chose, I don't know about here. But I went in a year and said, I'm Panama, that's why I went to Monabonica crack, I'm Panama on any tiano. It is a Yami, I am so serious girlfriend, and I say, where she will be now, if you say, be our no, or better child, say, where I went to Unya, on that's why I shower me, or I shower me, and I'll say, we do have a money scab, but only a 10 about the soon, I'm out in India or young Pana. It is a war warrior, what's that? We will fuck up a Quabiam, Jarabiam, and your baby, I'm a warning to the person. Okay, to me, no, bow, you know, you said, okay. Because of Sostratene, money Jaiba, or Onion, and also drew on one could be a drew or friend of Castle and the Manchester. It's me, who need them to no. And I know buy some money scan for Pedro, or probably said, don't to money scan and got on one and I'll back at you and one sending him to money scan for Pedro. Also, one, I'm not a mouse. Now, boy, man, who need him. And I also want friend in BM. I'm not on the phone. I'm so first, no, but friend day, about the friend day, the guy about the and so him says, oh, Nipa said, I also only Nipa on anything. Oh, so we was any panel, and we'll soon, I'm watching on way now, the panel or demo, and was a one in Tifa. See, come on, no, quiet abortion. No, this can be so cool. I saw there was one penny to that be. Now, abortion, a company or castle, but this no company did the session about so quiet abortion. All this kind of man, and only so I want is on Gokumakula. Ending and abetting, or come lame, one inside burial. SOMPA FM. For the pressure, mammy. Not the pressure, mouse, the same. And our family, so shall run in about any problem with a medic. Now, my wife, not the last one, when you're 2 years, my old three. Now, Sado, one of the chapel.
na me bo bolo yelo uba na me twisi age me ka me mpa de be gi fo ya obi ba kire no me ma o sta kwa na ka ji de se o ma no na wo na me ma o 100 na usha na me de no me tia me nya say se na de me tia me nya me tia this for how many days and I say week ya na me de ma no ka kwa me na me sia na me de bia mo ska na kwa ne ya na na minister na pesca elfa no hospital ke we eti me atem of phone so na ma we bu fie empanisa mane ame ho yan fan tutu ka da fa so ma me enu o ma ya me ensa na o se ono me de me ba ba aba be ka ho no ama ni stress kan ko o de ma no ko approve say dia dan say evidence sa oba no but say dia ho chire nti na dia o sa pra ne de enye ge we pa o dim so enye ge we pa na akọfa no no Madam, I'm not buying because you have a banner with Bobo Jenna. Okay. SOMPA FM. Yeah. Kumasia warrior. Yeah. Now bon kakra. Wo bon kakra. Zo. Omna samu abram. Vojo. Mema. De bia mo mienya yen. OFORISUO yen cha ya hwefo. Encha hwefo na de bia nso nsamba. Na semende in fact ajebu fo mame fibros enya oboni bia wate asem na kan no enya fibros fibroid why o nani abreu enya fibroid fibros no ana make us me asante kotokoni na wo asiboko kai anti fibros on se ode ne ho bawo asem na ni blessam na yake Bema no yefra no prince in cancer sapon Bema no Kizuzu Bema is any din dos yanko yanim akwa din bebrebe o ma me na wunso OFORISUO yanche ya hwefo so nipa bi bote Cynthia o US mechiawo woni de ma me kasa asem OFORISUO da na me kasa tama kata chote asem se enuma bi senti me se me cost strike e was section nipa bi pa do ne mba ya dwo ne menya adwen do ne menya adwen opa wonko hwe ye ne sa nipa wo mu nyina ebo nsa ho ya na obecha fidie so edu me bi wo a ya na wano ya akoya ya tu me bi na wano ya akoya ya kafra se me twa wo mu wonim se bre ya wo kase na keteche obe matiase oja ama keteche obe mase wo se oyire enti oyire ko hu asem we kura na ebeja ne keteche oso ye nyina ye memment no timi to be ma bi nipa bi timi to no keteche obe ma de watsena office ya senom akasa kirew ye twen na ma ne bai oja na de ne hia no office ya senom tu ne fu bia na o se woke akora ne de eyoba no na enye oba kora wati ase eyoba na asa ho kire wo ho na kwhwe na oba ha na o ma no 50 cedis no eno anu no labasa nti de etia no no OFORISUO bema atiefo amutie ye pa edu mebia ya mumfa blemu ma ye ne o na ya na ye ne etia no minim se mo amofie kura no mo bote se bo bi ba wo ne baba na wo mu nyina wo kanyina OFORISUO ni nyina akoye ohia sem o no benso sebe okope bibia bidi hwe OFORISUO me se senya kompa fidie bi wo enyi uda senya ho kire pa me se fidie bi wo enyi uda yanwan mo mko abrochi obko wala abrofu yi ebinu ko wala abrofu ebi ya dake fanko eti wo hwe nipa wo bra bi papa na bro ni odi na chi se abrewa pa hwe sa pa na yanwan mo ni edi nko mo ti de me penie ti me pa de me penie na so abasa kamoda kan o se abasa hwe 3.1 yanwan ba ya wote yin enna kwa ho kire mi masa bibini ye nipa o bibini eye nipa yanwan ba ya wote okwa ho kire mu kwa yi ya nkura ba se miensa patro se miensa ene gu ni so wo se osi nuoma ansa na nsa akona no na sa nuoma we an wo kofi ho akwa ne nuoma na mo se friend say
Prince Kinzuzu ni dini dosun na hotel ni bebebe Kinzuzu se wutie na wo wale begu na nyagu o picture kra ya nya o picture na ye rade bi kakra ye hwade bi kakra ni ahwe unyansa sam ne sabu jimi sam ena ma no ba kakra e ba ya kakra telefon fancheme because abrantie ne nkasa wo kan nyina sabe excuse me ye jimi sam ohu ba bia wo kan asem ko so obon kakra chese udwin na sam wo kan na asem be pa potepa ne yinwa ma ne du me bia ye srem o me ya ba ma batma me kase me nkyra mo emema yenya no ne ma nya no difference wo mu ba ma betme show oba na waja load so asa go no ko e ma den de so ne to an wakoju wadi to pa na waja load bia na so SOMPA 93.1 but yo tien kwasi asema sebe wo san aka therefore fanche me sema no because akwa no interview na I friends I ohina yire interview no nyansa sebio na film ba last minute kwado wo say opa odi kosua beba ni abudua enya fa kosua be na bodua se won fa wanka no sexy mu no masa adansi ni bia ni mo mi da bia me kan yenwa man mo so mo hwe no ma bi se won oba be ma hia na se nyinse ba no si koyi gu a se sika na wo je no enka nche se wo koyi o ka che the praise mi nyi du me bi na wo je na so koyi a na be ma no se bi o tukwa bi na paba mo ko a ni motive na dwi nyina nim se wo de sika ma mo akoyi edi na kwa twema mensen eti se wunyi dia ka che the praise mi nyi because the entire ma me kasa no ene ni mema na aba no tete sa ko fa no nya bi na mu ye ena nipa suo se ono oba beda na ni nse baba yentimi sa lodu ni yentimi o maku ene timi se me no oba nyinsen na ya beka cheze menyimo na odi akukudura se mate na mfitia se waje na wohwe bebre adwane wọ́n wá sẹ́mu àwọn kẹ́kẹ́ sẹ́ wọ́n bẹ̀ sí ni no ọmọ ntí wọ́n no wọ́dúnmọ̀ èkúta no ọ̀nà ní yìí náà wá no ẹ̀ wọ́n kẹ́kẹ́ no wọ́n ní important than you tí wọ́n nyẹ obi a ẹ̀ ma no because wọ́n bẹ̀ sí ni ọma na wọ́n bọ̀ dẹ́m ekyir kókó edi ni ma wọ́n nípa náà wọ́n nyẹ obi a náà ọbẹ̀ sí ni ọma no wọ́n hu nyansa ne n'akọ akọta na wọ́n sẹ́ gyina wọ́n sá yẹ ne sẹ́ sẹ́bi ọ̀yẹ down koraa kyẹ́ sẹ́ wọ́n sí ni ọma. Enti no sabe wo ye ne sei middle force kaka america ne zabrante no se kinzu mo se friend se zuzu no se wo senia me samu amuni no na yire unim wo ye oba ne bi ene anya tete se iza tv so ne ye ka sei mo so wote hefa mama kasa ensu wote akakago akakago bi wo sa akakago yo miss akatago anasa wo de ni nyina mi sese na tebia tv so de wo din waji din me de dem pesa me kan nyina ne se wo se abrantie ababa wayi opese wo aware na opese ogu na anya tiatese because akra na ba nye ne ete anya ne ebe no da nye obi na ebe no jajimi no ne hwe nyansa na wo nsam na akakajimi sam sabe obani ba no baye adwuma o si no ma sabe prejudice wo so fa no wancha no wo kasa kura na wo se o obesi no ma manfa me wanka no be kasa menti a mane wo ho na makwa me pesika bi na makwa di ene we nya kwa asem se o se sai o se no obon kaka no obon kaka hwe kwa asem ma me yesremo mu so mu free sabe esremo ba na ye besremo mu ba ye pa mu chew mu ma moni na fom ewo kwa bi so mema me catch opia me bema o se no se ukofi ono ron kakanga no oguno na wo oguno e mema oguno ye best onu akasa wonante ko ba bi no won to confirm da on kodi din to nam da enso hu oba otonam eguno no eti mesre mu ba mo mani na fom de bi eta video so for so ye catch them ye sremo dia abadie wo ye me menya pa na ka sa case we kra no saka producer mi hunitama ke fa case we go because emu nsam na tan na ke kwachire but yesra no omra oyere misraw ne number ho abrante ne mra ente sa akra na odi na ba wiase nya ne e behwe no eso hwe no
se watue sika ni bia se wabon ho ka na watue bi de na se wagye atum se akra ne oba tuntimi nkwaso kwam na won san na akra no nya da owiase okay ofoso man fansia odifo ofoso asem no mo ya na kakra mbese me kan se ablantie ne free enne ekopem Friday wa ma baby o se bia me kokko na bomo etese ko na bomo o se enne free na ekọ wo ye bema wo se wo ba pe no wo ti ase ma na se won ne dar wo nyinsen a enyo abi so wo dwane gya no me de mra bagana utomwa me twa chi nwoma e de akire akora no me be se ho eya mo form so na eye pa abi yemfo ye ntimi mfo aso sa se mra wo manum da asem se me de mra ba ai bo e man ne nkoda ho bai me ka se me de mra ba de me de ko parliament am yes stamp so ayo ya jitum dia ya we ya se mo ye long onyentum omo akwa de do mo sukro mu ntimi misoko wanim na ofosio usi ababa we nya me ncha de wo to kakra o wanantuo o wanimu wa basa ana wo de sedepe na o bor kakra na o bor kakra no eye paketo na ani wusam kura wom ne se enye se bi ohuna bonti o wonam wa wo sisi nyoma wanchi ena wa friends o mesi nyoma mam wati ase o mesi nyoma wana no obo no kakra no se ohun se get I get what no no se me pe ko mi so afrefe get no ena o frefre na no se ena ye dwuma mi so mi ye ni so o se be ma no ba de mu hye obi aka ni story kakra eto ka che no ska ena ye me bo modern na mambo abesimi niema so na o kuntun ho a wo siniema wo pejeni mu no ene ma ne kodo ma mi kasa na diabrante da ye no o de diabrasem ai ma mi chire me se wo sinwoma de o kuntun ho ai sa na ma sinwoma sesa enu no de hu no oh kuntun ho enu no de hu no to de ni kuntun ho o sha e kasa okay me se wo siniema no ana o hu no wo foso ade ba ko yare say ma mi tu sabi ema bifo hwe ema se woni be mesia empentem enyim sa no ayo mo a bra ema bi nim nyanso o obetim wotra betu o dabi maminka odifo na eka mi na meka maminka hwe no bia so ya su kasai oh ya koye ni modi ya nyansa no nye me se me bi nim nyim nyansa no nye o yanko yo baby ade fa na bo ema binum eni daho so de ne betra pa 1 year 2 years obanyem asa ko ekusie na ni daho to ne boase na wa hwanie ma obetimi ayama no enye kwa hwatade bi ofa wa sunsura na ojem osema konyem o menya betma min kama asem adam ma min kasa ofo so mi so change free ha odi yanko yanim enti ofosu emba no hyere nso mesede mo emma ye mu hyere nso enye school ni bia wo hia na wo sem ne nanyem enye be ma bia ne nyim be ma bi wo no mo a sabi wonim na chi dwale wonim ni na horo wonim sa horo enti wudin wa amatko ne nyim a wonim nya so be ha dan dai ama wo odo betra so be hwew kama so atase obetime bia djuma ma wo nenye obi akeke so o sia na wo iko afie o sisi ni mama mia piao na wo ye ni fane de eye ne kwaso da ma bi ehu oba no ne toso na ni bokukukuku na ne toso a no twa no kekeke jese ni makura de esa baba wo di an jese o yi ne ni enyi na nso emba no mommo ho so because nyi se no ofoso mema no bebre ho no mo a wonyi se na ebufa bo ba wanyi nsanya opakante na kokoto abrewo enti empente nyinsen sa wonyi nsanya ne wasa adwuma no because bia na wodu jejem ba bi kakra to chala odifo odisi no onyo ba na nyisa no na so hwo ho ya ana na meka no so oba bi no ho no ma na ni da ho wodi begum enso anyem da oh ekwasem de waka ache na wie
na mnim se free o se free na kopim Friday mi ankasa me ka ba ko jimi ni nkwasi asem o kekan ya kwasi ya wo se na wo bo ne papa na wo ka chen se obesi no ma na sabe na wo bo ne papa na wo yire na wo no ye ne se clean no ho ye den we nya jimi sam ya abranti na ewiase na nkasa na se ka dwane she wo no so bo carers na o ka nwane o be de na wa che no e wa ka road we nya jimi sam the ka se menti na me bo ne papa na wo bo ne papa na wo ye ne keswa se wo ye ne down na obesi no ma no isi awon se ma wo ka che se wo bai onye obi ama wo na onye obi ama be ka se menti ma ware na opeso oguma wade wo bai wo mfa no ene jimi na de na wo de wo tama ko do no wo ko yire na wo de wo ye no kwen no wo ko no na ke ka san ko sa se mo we so e che obai mo bai wote anu wodi yaw vo se be ko no okay medicine ne be ko no ho nyambo akina e ko Friday no mi ameko akohwe no mi abroti abekasa ya chisi baby oti bia o se nyame ado ne phone no timi ko ba bia ete be ko hwe fie oti bia mi akasa me ko bo na bo mu de na ba abroti a ofo be ma so for kwa DJ Black e be join no na tag please for no so no ye wo enipa mienu bi wo ho a wo so they are ready say wo mo be boa ye wo sa asem we say ho fi say asem we say ba ye me enema super papa katecha be ma akaka kra bi na ne kra bia da no edu ya me ya adoma wo chenetinya wo twe pepepe nti no anti ye ma ebusua nyina ya kwa ye ma ye nyina ye ho hyede nti eduru ho a ya me ya adoma wo chenetinya wo twe ya mo meja mo yen na ofoso be ma oba no a eben be ma no a eben ene wi asena ye wo no enye oba nko a ne bo ne ho ba ma ne yeye be ma enso timi bo ne ho ban ye wo nuro e wo pharmacy shops ahodo ye wo abibi nuro wo ho a se be ma wo mpesa wo be wo a wo so ye ho aduru se be ya wo for ba e be gine wo nso no ama wo nso no e be bia bra wo ne oba di nhye ne be bia mpie mo na be ma bi tenase na o ka se oba ma wani na ho e ya bo ho ba ma enyenyem rofrofa e ya na oba na enyem ana menti asio da bia ya na me ka ma bi wo ho a wonom eniema bia wonom ye no e ya na ma ye kwotwere semu aya na ensem bi sese Matthew 7:15 no o se wonam nyanten womamu eba mo nchen na emom wo mu ankasa de wo mu ye pataku edufude pefo abrantie na asemu a wo kan se ni nkomodie no wotie mu ye pa wo se ne last one kula wo 2 years and was so a man so 3 that means that before so about the far baba way no one is an yene te ho o wo yira won ne te sa time no kula no your girlfriend that won ne te a adai ti wo man no anso na nim say we ye wenchi dia ya me tan kula po wo mu a o keka ye na ma me kuma kula ete no say we no ye wenchi say get no kula po hu a ehu kula po e be ya asem na wo yire na office wo ye wo hema no adenti na wan kwa hema fomu na wutwa ye eba sabi enko fomu anasa mfena fomu oye wenchi so what yani mo bia okobo ahyawo obi akofo na ye ne ye wasiesie no yani mo bia ye nua no power pafoi ni nyina ye adwuma sebe ya obebo ne ho so na onko stressa na asa onfo na ni nkoto obi so nti no ni nyina ye adwuma ma ye mu obi abonfia e woni situation na se ne dwumadie bia wo die mo na bia sa nipa no woni ho a enka ba ri betechema o sorry a o se no ye golo boy e wo eye DVL ene ya pam wonom ukotwi uba no so ya je afiri unsa ya nje mfiri unsam sen we ya bibia wa hwe ye nyeye wo de be ha anasa de be sha ba ifo nso no na ye wan kasa usuma no ablaba wo bo mema ni bi wo ho wonom niam bi ni wo mu nsam bia ya wo di amanu bi no ya na ensem fra but it is time a sa eniam ni nyina ne ye be hwe atwitwa so ne asisi ano kwan because ye kasi ye jai wonom amoma ye de omu pa bia se me di sika kwama no ena me ye ni say wo bo no ade ye nkote a na se me na asem bi okan ma menka no ro se me di no na me maniska na odo obe kwada ho no wo ba no wan sha pant ne bae ana wa mo braiser ne bae ana wo ba no oda beja
ensem bi o hwa ya ne empese e beti na wo wro no na wo de force bi okola atwema mentwe wo was elastic na wo pants ni mu no atwe wo man is can dey no fa kotobi next time no oba next pants no wo bone pa wankasa na abeka se ne ho nya akono e de ba nsensem no ayi na dem na elastic on elastic hu bi dent ya hu bi ne wanyini ofo me de manusi me ka che nua prince ne se onim dia ya onyama ne ho ena se yese wutirimu fan ya chama we na enchew wona nam na wo ya dia wo pe se me ma miensa enti we se ne ba be ka ho na we ne de onyo ba bi wonim se wonya krado so be hwe nipa ana se nkwada dodo a adenti na mo ho ba ya na se mo ani nka wo yire ho ada ya wa ye wanchi enso wa de me tan krampo no ofo so be ma emla ne se de esisi no nyame ya adoma efiri kyan kwapem afiada no ekosi efiri kyan kwasi fiada no ye beti hu nsinsaso asem we se ketacho be mu krampo na obe krokro no na ase wo sa yet the men some say adenti na ne wa tena ho ase ye twentwen asem no so de ama no enti wafa ye la wafa ye say ye cool guys bi ne ye tete ase no o che nyame ya adoma nkwasi fiada no obeti ye nkama me fancy ase no Eruti sabre Prince Nkasa Sapon ti haneti heye Prince Nkasa Sapon Zuzu ene efre wo bemena braboko wate braboko nanya boko fama braboko na mensem bia wo yese ene obekọ ne akwakoye DNA no na wo bo kakra no wo kura wo nya sika hwe obai na wo nya sika akwakoye DNA ya SOMPA o anuti sadia badwafo esikasa ye no nyame num kura nim ni enuru fiada na wa me ate wonka anya sa yebetu ye hofo yakọ computer so adwadi emfamra na asamba ko a hu ne emfamra mu sawa edi enso ne gu free mun ofa nya ne abaso ye bia sesano kura na mu yusu kanjen akalan water ye gu free mu dia acid wompa ofa be ye no kure sanse nsu ye no mu ayare sa me ne nkwadai se ka se nsu ye nkwa na noa ne kanjen akalan water e ye nsu a acid bi ye ni mu na fi bi ya so ni mu madafo doctor bi na ka kire me na ye no kure me pese obi so hwe no se sani nsu a wonom no kanjen akalan water na ba no kura make no pa kagina kalan water no adwuma kese ba ko ye ne se enane enwa woni paduan mu enti se wo sa cholesterol ana pressure ya de na no kagina kalan water eboa ma de contempa enti na manfo to no sa no na de obi aba no musu a ope kagin akalan water sa wo pandodo atu a fatafo new road udura ba wa rutu nkwanta no so amane okwo nim kakra bi a wonsa nifa so friend number no wate wo kwai 0241 449191 ana 0507 379474 Bronya dru obiemu adofo ni adofo ogie ni na ye busa se ewisia no ejanka no okrani no Bible say nyame SOMPA ni se obi hu nyanka ni ewisia mo enu ti na tara one media Yaw SOMPA yede SOMPA chede ebre enyanka ekunafo ni emisia yesi bronya ye hwe ekunafo enyanka ni emisia apemba enu ti edi trosro ni kosma me kan ho na fo ani kire mu wosom Yaw Osei na ko kire anya sa enipa apem no so pe gate ni mu ato ebusuafo ko fon sanso nyame ani katenti ade bia wo say ye mu anwa ade bia ense provisions won so fabra na ne titru pa ni sika kade ye unyina agu se ni onyame nkwa apam na afefofro no aye ko wode beye pampam Tara one media SOMPA chedi ye momo line 0598 559802 edie beba ye Tara one media ana blessed foster ebia na wo achirichi wo ne me bia apesa wode beboa ye na wontimi fam eno so aya 024483 4838 Tara one media SOMPA achedi afie enyanka ne ekurafo enwisia ne so wo mo petiti babebrenya mbofo wa braboshasia awodu achirichi
Emrenu ni Sharon Sonsa 2022 FIFA World Cup no. Jumadi ni po modena shase on the 20th November 2022 na ko akwakoye on the 18th December 2022 na ne live commentary no ebaba radio no so commentary emu ehwam emu edeye pa na de brana mom no Sharon Sonsa ne ope analysis no ope demu edemu akona ebaba live on SOMPA TV the coaches akuku dama omunim de ne beba and after omo eba ne ball mo a omunim se ne niam city no ene de omo ba ababe ram na boa amane ma etimi adaye pa tike ho ne yina nkambom na dwumade no entimi enye krabe hye no so se France e de Kylian Mbappe ba Portugal de Cristiano Ronaldo ba Brazil e de Neymar ba Argentina enso de Leo Messi ba na o my Ghana yenso no ye wo Andre Dede Ayu Oyo sign na fe Thomas Partey ye de omo nyina ba ababe jam na boa mane ma koye pa etimi e de ama dwumade no e ba wa boboa no on SOMPA 93.1 SOMPA TV no Sharon so se predator win no e be ramti a chede bebre e be kwa de ama ya hwefo ne etiefo aboafo aso ya sen 21st Canadian Sciatica expert abe Herbal Clinic sickle cell says somewhere aboa Siemens Herbal Clinic aganya babema obeja na so bebo adwuma Dasco Eden International School the holistic school for akwada no eco school papa Amuzu Herbal Clinic the Penny's doctor full source full supplement papa omo Nedi Junior Abrante capsules Wall Lady Obapa capsules sapa ebesiesi SOMPA 2022 FIFA World Cup ebe krabere. Okay. Asa polipa dwumadie na waso eguso awutie no na wosai ehwe free SOMPA TV no eso no de wamba no anya atrase maame empom ti sei nyame adomo na ben kasamunu kakra maame pato nyame adomo na muso e udin e de sei pato me de Polena free hin e baaye pato me free Kofodua na free baaye atwuma Kofodua na se Ghana Kofodua atwuma Kofodua di asem na de bedan yen empato me maami afri me papa afri mu ana ne eni hwefo bia nti me baaye ena omo ka ese me nkwa na me nsan mra me baaye nyina ne se o ba hen o firi hin na ba ha me pato me firi nkranza na ba kumase hasaka me bedi pa pato me baaye no ena oba ma bi ka ese ope me na mka che ne se machi ni bi manimo nyadan enni bi nti pa ope me no mempese e chena nko bi beba na obeden obeyi ne nsan ajame nti oka che me se yo wate me so me baaye no me besi ikusa asefo e ma ya mienu bi so nti me koka che o mo se sei na boy na ayeden aka che me ena o mo ka che me se me so men kan ye ayeden e ha mi ameja school a me ba ha sei na me se yo nti me kan ye no na ba ne ka che me se yo wate no so ye adwuma we race course or the Prague ye adwuma we race course ne so hwa ne ye pa wo pa nti menene wo hwa na menyeme a mekan no ka che me se me nkoyingu na mka se nipa me maami afri mu a me papa kra onhwe na me sen ekoyi afri na me nua ba akwa waka no me wu aja na na se me ye den nti mempene nti manya ngu nti me kwasan ka che na danfo se o me kan kire me se asema waka na mate ana mente ye na me se 1 month de me nyengu mewo nti wanhwe me ena me fight hwe me ho saa wo ye nti me wo ye no na me nan fufuo mienu omo a me beto omo ne de ekọ nti na mienu no na ba akono ka se menya dai mentena se akura no ho chenchene wi a na ma ye adwuma kakla nti ye wo hwa na ba akono ka kire me se ene aho kire me wo mu no menkoto akura no na mbisa ne se akura na me de na ekọ no me de na ekọ na masen akwaje na na asesen o se da bi na me de ne ma wo bia omo askafo na omo ne bana omo be dey omo beji akura no na omo ama miska na me ka kire madam fo ne se na ba akona kan o ena o ka kire me se sadia ni sister wo ho bet ni sister so oye adwuma nti obama ma ko ni sister na dey eho na mka se yo ena omame ko ni sister no ho nti ni sister no ho a me ko ye no na maame bi so wo ho ena me ka kire ni sister no nti
sister no so ho kire maame na oben wo mo no ena maame no ka sese ka wono ko a machi ne bi na manu ne bi dia ene ka wono ko a memfa mla SOMPA FM so mo be bo amena makome na na ho a ana semetna ha so a na o ma hu se e wa me wo ho no enipa nim se me ne boafo na ma betena obi nchen se a chena nko asementi ena mesiyo nti wokan ya na misulo se meden meba nti beye 1 week time ena onu ankasa na obeye na adwuma wie na o se memfa me ho na wonfa me ngina ka ayika kwan ho fa ka emfa mla nti wonu ana pe ka ma me de bae me bae no mo ka se mensan yonko na enne ma de amaba ya semo na oban wadi sen 1 month into wachana 1 month 2 weeks yee 7 produce akode koda ketepa bi so a ka 1 month 2 weeks kumpia bonten kra na bema no ankasa no usu hunu fa he race course wan ko huni fie blana wote no mekọ ho nti menyem ya wo yesa no mesan ko fie ho ye ko e no mo so wo mafie nti ye mesan ko ye no ama nko ho biem no ye ko ye na fie ru an se odeneki no asensen wo ba na wo de ki no asensen na kwan na no omura dem ho a ne niema ni ho nti omunim blasesi a watu akotana na be ma no so wani ni kuro mu nkomo ankyere wo da oso wo free oyekusas ni ofri Zabila ni diankasa de sai patro wa de Samuel na Zabila ni Samuel ye be da akopɛ no Zabila ni Samuel ne pen be den kakra ne mom no bi ewiem nya awurade sakra na enti sesi a no ye de na adidie patro madam fo ne sister na eboabo ame kakra eni paso ho womfo ye the sister no so na kire kwan se bra SOMPA ne yebeboa sister no wono de wo ye na adwumanti obi so maame bi na wo ho no 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 so ya wo de koko besi sister no omo anim ayese omo ben ka kwan ne kakra nti wo de besi wono nti sister no ka se won de wo eden wo da susha nti sa asem we wonti mi nje nya den emfa nti obeka kire obi ne obeka kire no na wa ka kire nti osusu ho kire maame no na maame no so yo wate na ne madam fo no ka se menton akola na ba ko no hunu nyansa wa mama antana ho biema wo ka se memla ho no no ene saade a memla SOMPA nam ka se misuro na wo se memla na omonya mehwe enti baby a ukopa wukunu no a no ode safwan sensen prono no ho na ne koda na meko ho de enso na race course ho no na nkasa no man kasa o masin age baby wo ho no a omotebet na wo oba ha se no echen ho no na wo ba hen race course o chen efie ho baby anam to race course na edan te say na ayete se kiosk ayiwe ni bi kiosk na omototu motais mu kama no ho no na o magete na ha no se no wo se kwan wa nti na won ta ma ha na pragiana na otwie no Samuel otwie no yeko race course ahu abehu yeko ahu abehu obehu pragiana no okay na bia no omo ho no race course for no behu no ne ehu na kira kwai nti afiri kira kwai be track no ye be track sa Samuel no Samuel no nko na anim Samuel no nko a wa mo ne papa di ankyero da wa mo ne maami su di ankyero da sana na mo de friend ya semu na boy ne na fofo no su nimbi na ba ko pena na menim no so na me no mo nhyeda nya freezer na ba ko pena na ba ne osman no ka kire ne se o meka kire me se nyense no menko yingu na amanya gunu ono so ba ya obeka asa na mka kire ne se won san ko kan kire ne se meni obia na me yigu na se me kowu a meni buafo obia
na o se de bia ma afo ye o mu na me se ye nyepe obia ne neti ase ye asemo enen kwanhia ya hia no wasem Mpe Nipa so ni nyina akọ enyinsen ya yentunwo yenka mojangu asemo ane dikai yenka mojangu asemo toso mienu yenka mojangu asem ewo Ghana ha ne mafa ne medi Ghana fo mema omo asamo OFORISUO we dey setia wa mere ntino de wo mu nyina ne se on se na di ka se yesremo ya be kan sa mo a sebe mu free yenwan mo free sema ma no yesremo ba mo hwe mo life ye on se wa unwa me de bia me kan su kro mpete do na mebeka nka bebia o free ne bebia o free de nka mu nyina me free se nka se o ne kasa mu nyina o kan kasa ote okay. Na de ekoso ni ade na de kaka metima tie fonte ne ye obi a office wode wasem bia susu mpatwa ha yenkum ni pa wa muntie ne pa obi a wode wasem ba bia se SOMPA enye wadwe se wusuro aha yenkum ni pa wa ye boa ni pa nti wa asem so so a pese wode ba na wotifie se misuro no mepatwa yenkum ni pa wa ha ye boa ni pa na kaka metima ka chonsa akwala na ekuta wono eye good say omoka bibi cho say cotton no fane bra emfa akura ne mo obiada te dem ne woka no akura na okuta wono emo obia nse wadwen say cotton no anaja ne to baabi ko baabi da ubeja na to baabi dia de bra ha de be ka kire akura na okuta wono enya wadwen da because pressure na wo so na do so ba man obaye obeka ne de first ne de no kura de ye hu baabi a ye five ba wo de afeni e ko re it better ne say OFORISUO obey ese say hwe kwan bi be fa so ne na say ne bibia aka wo sire mu no obekọ kakra na wako fie because na nam ne the pressure e de ma be se ko we kusibom every say sa bre ne pa no sa samoro otupia fa jan sa netie ye hu ne dia fa ye hu na anhwe ya obey okoba hwe ye ra ni tiri ya yo bank wa wo afa na nka obo life no nyamia mpata obehwe ara ne nyamia mpata ode akwa to no ko meso mami enu de menye sa wo de wo be sa adwene be ba otima ba ka kire ba ba ka kire wo te de me ka kire ni enwu kwa be fa so na kakra me fisi e beboa ne transportation kwa na e beboa ne nya no de be ko ni kuro mo ye ja kakra enu e better than say akwa wo ba ko ton na no beja na to baby OFORISUO me das odifo ye bunu toto sima mienu mi esabi na ya frefo mre asemu de se talk na emu awreho ase e wose ye boa na se de menua omno ka no ase ye hwene ye pe bibi kakra de boa na ye de ne ko ne kurum because pragiafo no ebinom ye fro mu hyabo pragiafo no ye sa di omo de ba do mo de ba me su ko mikro ma sanktima po mo le kura ayi nyina wo mo le kura ma ni nyina a manfo sugu o mo so na se so mo le ko batasi adwuma nyina ma se no omo ha hwie odi agro mo le kura nkrata no wode be ko sisi a ye fe no no de ko obefa enti ema no so no omo nti omo hujayo blas okopada pajari si obi de chi na obabi timu a na wona ska ne wo awa mani ni ska o kwa frage no abeti so be sia ye wo no nti o mo nyire o mo no mo nko mba ye beboa wo mo o mo nyire o mo de mo se wan to bo ase ne wa je no mfa nko ne dem we kwa se ntiri no de ne ko dem o de be ko pajare chi e wo yere andanche wo de o ko je kusuku kwa o usuru se o ko na se wutie di ababa wo kan na risk course wo kan no 7 Povertyiiasem manu susum na so kasa omu na yie wo ho dabi asa dani ho omu na yie kiosu ni table sa kiosu ne fe ne kentenku sa ne ye bono odifo woni mu o sami wo wo se na ye fe ne sei kentenku okay me research no ekọ achiri eti sa na tere keto bi o hey OFORISUO why ya dear so ko oh uti
me kwakra obi nyama me bibie no won mo a mayam fancy odi membre no me me tam no ko ana ha me ko kana me ko no na me kwakra no ye ko twa me boto kentenku no yes ye twa me boto e miska emnya ba bia na ana me ko no mabobo net kentenku no kitu bi o me ko no mo say me demu a 50 pesos asa hotel koda kentenku nim o de tam nta chiri me chiri mu aha ye kwa ho Achana yebeko ho. Oh yes. Nyame ya adom achana yebeko ho. O abadaye. Yes. O your bad type o achana yebeko. Abrotia. Of also. Ababa wa na eyin nti wonti menka ne nsem ni nyina. Unsa da oba ha se no. Ose ne maame afiri mu. Na ne maame kura. Na wone ne tie ne papa. Na maame ne kasa papa ne nti menka bi nti no. Ne maame tie ase no. Adwuma no ye ne se osori anopa na wakonso no ahu nkukomo wi anu adware eko school ne maame free mu ape na ne masesan ye ababa wa kan anu tum wa ne maame kura ne se oye aduane enti awasa ababa wa no sori a okonso na no okowuru nkuko ne mu wi a esa plapla ho wi a wasa bo no ma ne ye na aduane na oye no ansa no wakonti wonko school no be 10:30 enti dia na ye na wose wotena maame ne se ne se wonnya dia ne school no so wonko na wose wodwane pre ne kala because ni nua keto so wo wa no ababa da oba o su ni nua no kwala ne papa no so ntime nka bi obede aka ende anya ne papa ne fort wasa edo anadwo a ne de amia no enti nya ne papa ne fort sa se de manum bitie e wo fie no yesre mu o yonko da ne oda yesi ade de ye wo anya wo de no memfa anya wo nua wo yo fonsa ya no hwe wonsa etimi tu obia owo etimi tu obia na bia na bia na wo so ato o ma no so obi mo treatment si ana so obi mo treat wono mo a o won se do a wo saman no se nyame ye wadom na wonya saman a ukogina ko ti ase na wusu a na nyame nso atua woka yes re maame fo no ejanka asem oya mobrofo asem oya enokura ponti ofo so be ma one media ye de agina so se ye hwe nyanka ne nwisia ne kunafo bro nyaya so mpa che de ye sese obi a wo bibia no o fa bimra oba pa mia no wate me bra ko ni enso aboa woni dua no nyame ne plan ho nyame ayadom wa be piase no mo a ofo so ye kan chan so anka na komanto na kwan bia be fa so a wasene na wo se pagos ayi be ho baabi esem ho baabi aha ye be hwe se wo benya hyentuade bi na watimi de akọ na na hwe ne kakra ye be hwe se obekọ akoduru ho na ya make sure se waduru na ye nda sister na ono so ewo eye kofodua na se nyankopon nhira no ne wo ma omoboabo ne kakra ne nyina no ye da wo mase nyame ya do megide ye se wo kyena no ye be hwe de ye be ye okay na dia dro dia abrantie no onhwe yie na MC ewiase awo obewa na wawui abrantie no se wote yenka wo pa wo mra kyena wote yenka wo pa mra kyena anya sa awo a wo bewo wiase a na wawo no yane yafrafo enso entwetwe enkomo kakra na yenko enko ye no hello OFORISUO majo ni achwane first case na medin care kabi jo ese be man oyo ofui mo sipon kwaso ni be ma se owon so se obawo adent na wata mo kwaso dia to ko ho enkola na se ono de na me boni bisa krasi ni be ma be bi se pa se me dia se o to so number ya to people be do and so people na me mani bisa ebi ni samo ni waja we need to see oh so went you trying wona ma mo tana da pa ne plan de kan wona ma da pa so so ba ha ba e ga di dia e ma di dia na wudie adai ana yenya ba so ya ba stress me see let's go for one na da no be class here and cry OFORISUO
Ajua. OFORISUO, but me for say that I Okay. Okay. Hello. Hello. Pani Paudin, baby, out free. Hello. Hello. Meet you. That's a good evening. My Jesso. That's all. Sister, now I'm at now. Uncle, come and tell me why. Momo, and that's a momo. Oh, then my man is out. The Bobo man, I want them one. I won't be in this or how can I want to my way. I'm a son. A son, you mean a son. Hello. 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 Panipa, baby, out free. That's from Casafi, Kukufu, and Hasses. Jo. If I say so much, if I turn to men, man on one almost 4 hours. Then you saw mana. Ah. Well, maybe you are watching an aquasam. What's some and any other? She is in arguing in baby into the baby as a cat and awesome. But you are more for a tall school than Hasses. Jo. Hello. OFORISUO be man. Na fi ani usuani. Me fi amaton kan krada dada. Me tia pa na members nyina. O ma jo so. First story na me kan akra. Can be. Oba de kura de wa ya SOMPA. Ubedi upa na so bi e ke kan sem se ya. Won first dem se busa. Ufiti ya ko ja wo. Mafia enyu. Ah? Enyu. Ufiti ya wo ja wo ho ama na be ma no so de enyo na e be se de ka ma de be di anu. Ye ma ne bo so me. So when to me amfa de na sika na ama. Ye kina kotun. Ye kina kotun je se so nsem hunu so sa. Ah obeka se na me wo me yere na se ukuro ya so bebodia. Ukuro ya so se ya wa wo je se ye hunu ne o ka. Nti me enda ne tire ya mo ko fa nem da na e be tie feedback. Me tie obi ama bai. Okay. Hello. Hello. Good evening. Panipa ya dumo mu TV set no na okasa yate. Why? Fat remote now. Hello. Yeti pani. Me ba so me di ma me kasa fi takrade. Okay. Be sabe na se me na mpara me kakakra. Abetimi aka besia bana asem ni bi. Aha, ma mpara me tana. Me funa oya won ya da ba no. Bi sina se won saka wana. Wontum wo ma won sentence bia. Because still ya wo kodo ya ogana ho. Mo fa ma na wa asem fa wo life when na baby. Be ba ya what you wanna. Nim options how them want. Inti wo fa na fala na wo use me sia ma na wo fro. Wala be find there lot say we sia mo ya na blabo. Ya me ya no mo ya wo kula safara blabo in life for the rest of the life no. Onye bi je bia wo na blabo bi bio. Oh. One more drar wo ya hu bi ba no. One second you na chance one be ko one na ko chance ni. E ba ya France we bi je we be na fa na wo ya re ho. Aka be tuma kan. Yeah, that's it. Hello. 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 Penny, baby, I'll free new day. When you say FM Penny, because I'm free, I can't come. Get you. Hello. Penny, permit you. Penny, me pacho me chiamo. Ya Joso. Me pacho FM Penny. I free phantom. Joe. Na ya. Ababa wa ya wotu ipa, in fact, ya. Na meske mo Penny for meske mo say. Blanche na udi sa nyam blanche mo no. Most come na na passion yam paninfa na ya between na ya o sha baba ya oto ya in fact o yo ba pa na ya yani mesremo madaroma e bet na ya aboni bia no madama intina o dem beto amono mo mo ane pa cho. Okay. Hello. Hello.
Pani udi baby akasefri. Ibacha udi di mane ni kesi sivya biamla. Ibacha geno esanka otenebo. Esanka otenebo na ni abane service asana ekesi se on tenebo on my. Ni mo bi ya ile bwane ibe bwana manesia akoniku. Sama osan. Okay, hello. Hello, good evening. Majeso, ubabi akasefri ni udi. Ibacha me kasefri samale. You been a fan here. Okay. Me pacho akola na kasa muntu no fu anka be ma papa nya na anko mpene. What I say. So sometimes they say you ukola no. Maybe even umfie nya mawa. Upia bontimpo a etise mo ye dem when you strong. Maybe be man was that than maybe 20 and 5 to no that than all you understand. Hello. Miti opama me. Mate. Miti sa akola na kasa se muntu no fu. Yebetu. So sometimes even them and kasa u bet man the them after dia. Na me boy na kasa na you check. No de that down no kasa wa kala no won chiro anka nye ma me na. Sanka wo bebre. Ano de akola na kosi baby. No okay. Yebetu ne fo kama pa. Hello. Hello. Pani baby afrefri ni udi. Media Reverend Peter Makase SOMPA. Okay. Pani pa yetio. Yo, and then me so the American can say, upon I say Mokasa Chama, if you say, Oba water for crowd be to me from. Ana sebi yangu pombo adiro di kai bo Adam. Ona ne wo eji tumo ona tima Adam oba no beka hono. Ona timi dada oba no mane ye bone. Into oba die masa. Akwa we ti wo ye mogro. Ana se wo nim bibia. Inti mesra mo papa mo vi na kira kwa na mrawi se wo mudi dini bia mo pandini. Efi se mi se oba waro fo kwa we ka wa bi timi dada na fam. Inti nya kwa na foto mo bia mbli ma kwa. Eno dia true papa. Hello. Ovey. Yey. Ovey. Yey. Oba abene ko be bonito. Oba tine video ni. Ebe contract papa na suwo kupi. Amen ki aso be bidro. Oni am da photo dasha e position sama. Original position to. Oba. Remember in se ba no. To confirm o do fe bisa sofo. Oni mi ya ma sama. Omunya man on the move that them. Of some better thing to the moon. What's it? Original. My man and Pebble. You know that. Said in previous. He said you told you to feel Manchester and I think that she makes us and we die. The child said the Zam confusion and what? Of I said because only I'm here to be this way. Over and then here. That in previous. Mami, oya kama pa wa woni nsa. O tamu na so na sabi efre wa. O ti na ni so wo yire dada. E na obi fi mata ade na bla. Nti na so fa. Obi wo nya so beta ban ko be di fi hofo. Ya maya ni na beta o ben to hofo. E da si ti ga ko posiram. Okay. Hello. Pani udi baby afrefre. OFORISUO me ka se free en kare. Okay. E fo mi che ba fo. Che yanko yanim. Me pacho abaye na nasem ya. Oh. Abaye na nasem ya pa. Se bi ya yesu na ma huju na hwe mani nya din wale OFORISUO ntimi nya bi sa na mun kan kire ni e me pa. Application na wo twere yo. Application na pesa wo twere na nwumre ya na. Ya application se na me ka se ya huju ni nya bi sa. Se ba bia wo de kwa no to no. Omo gwan cha skirinji. Unya sinya huju amun kan kire. Yo, ya bebo wa mane why? That's it. An ya de ofre no enyina ebesie na ye besre ya tiefo se. Sansem a ye tabiri begu apaso enne no. Ye ni de achi pa. Na enkankan sa asem wi. Na akwara na asem nyina ne se opemwa na afri ye ho. Se ya obetumi akofie kakra. Ena bio soso no. Akwada wo hwe kwan ya ne step mother no de fa so a eno ena ma ne bepie mu kumase ya enti ye besre ma no a empempi no
omo koware na bema no wo badada na omo ne omo tia omo hwe san kola ne ye na obi nim jonku a ade be kyeso yesere wo mo pa kanya saa kohwe akola yi a ka akola ya mpia bonten amedu kumase abonten so yehwe ho ne ye ne firi kire kono kwan pa ye de akoda fa so a obesan akofie no asem Mpe Nipa ye behwe na wako na abrante na wo se wo bono kakra no se wo bono kakra no ai wo bono kakra no kinzuazu asema amano kinzuzu asema amano prince kansa wo hwe ni edi kwada no me pase me bon kansa no edi emu odu wo mra na ye ntrase efri sekete chobe ma wo no wo ba me ye trase asunduem wo mra ni ehwe kwan pa obefa so no ahwe akola no oba no gaze ware no aware anya force hwe so hwe oba na kwanko ne na kwanko dan ko wo a ka ababa wa no ko ne mami ni ko do mo nam ne baabi na no so aseme wo ho no enti kina no wo mra din kwasi asem sa tina mako strike no ihu da me de me ho ba ajo Nana Kudom Company Limited na sa Nana Kudom Company Limited one ade wo yirika yiribites ene Aron Orange Spirit Drink abegaso na sa wo yirika yiribites no enu brano ne haba ne wo mu no amamu no api na se da sia pie no wonno mo yirika yiribites no a onnom a eti wonum hangover nim na akogina usisim eyo usisim adwuma amama bi eyi afrim na yi frim wi a enwoma sori se renchei wo yirika yiribitas no emanyoma paja yie papa wo fuase kokoben eho ena Nana Kudom Company Limited newo na ene Nana Kudom ahimfie no ene di ehwani mu pe kumase ha ubenya wo yirika yiribitas ene Aron Orange Spirit Drink ni biato ewo Dr. Mensa from ho pepepe eho na ubenya bi ato na Atonsu High School Junction Bona Sport ubenya bi ato o photo sport enso ewo ultimate mase ubenya bi ato sa ena ultimate mase wa eho ena Majua Sport enso ewo ultimate mase wa Majua Sport ubenya oyirika yiribiato na ode edi ujuma baby ya ton ensa ewo Ghana fanam nyina enkake kumase ya oyirika yiri enya na yemfra Nana Kudom Company Limited wo mo na de oyirika yiri ne Aron Orange Spirit Drink abadwaso 0541 688366 0541 688366 na ekoto yirika yiri ni bi na efadu juma na nyoma nkoso toten evama Afoso bema Ebeneza de ode ya bedru ni na yenhwe na messages ba komienu bi e wo ho no yentimi enkenkan na etiefo nso hu se ne wo mu na edi dwuma no na minim se MC afon be dom ye na wo mu de ato ho e de amayanke be me de papa ye na before that yen kan che obi owo how ene amane o problem ai broni kasa no Mr. Obomodin Asem Mpe Nipa dwumade no we there for you to amika bla so ame eye Nrom Hotel ho no chef filling station na say abrosan na wo free wona na wo ko Nrom Hotel no ye ne sa DC house ye ne sa abrosan no ene di enhwani mu 0546 883287 and 0243 585878 and 0452 095593 emami asanyina da wo fremu bia na ye beje wo so na yetie wo asem ne amwa kwanche se be ya wo so haw ene amane ne nyina no eto betimi atwa na yemfa eye birthday wish we say efree obono asamoa bema ya papa ya ne wa ha ye nua bema o se oba palizi woton latest form wo tech enne eye wa wodenti no ose nyankopon ensura ene na adom ena ede ema wo ye oba akoko plantain chips oba palizi nyankopon sure papa ye na onto nkwa na omo ahoden na enye sika pi fama me no de ya ne ho hia me na we so free ya enua odifo po kwabna ai adade ose ne de odi David ba ose Prince Pope na dan for pa Yaw Chumesi Ankra ne ye wa wodenti no wo de kan wa asem awoni
Oh, you and Madam Funini. Ah, the Prince Pope. Anya papa ne mame. Prince Pope. Ayo. Eti Prince. Enyankopon me wadwin mo se de wutisitiye no. Oma adwin ne nyansa no ne hunumu na nhyemu ma na endo se be ya won so ubenya blabopa amma won nepa biara e free Christo na se twedi ampon ho e wo soro no wonsa entimi enkana me nua Francis ya wo DVLA airport runabout de no one makuma papa bi ono so kira de e wo ofin so kwan no ho bo aman FM ho baabi akuma mechia we na anwume bra Francis nso ye da sepa na ensem de bi ye pie free ababa we ya na akoda da ne na so wa hase no nti no nyame ya adoma enkosi kira no ye bete ho popo ye. Oh yes. Na mechia nana fosu sapon. Nana fosu sapon. Ono ena eye ewisia hene da sebro sebo nsu ni twafo hene ono a ena ye dama hene won fa dwumadie eni agro kra aha ena ye de Asem Mpe Nipa dwumadie no ebesie nyamere ukranin se de omo asamu a wo hye no yesrewa se de osi ye hye sisa o yesa ebeja obi ase de odema yesrewa ote omo asamu anka odifo pokwa ote nenka ohene yere abrewatia ote nenka saa na chief executive producer madwumadie bema usu kantan kranka wone na pamfo no so abadwuma kama pike ene otumi eba ebechinchim fidie no fruma MC afo no nyina ye omafamu de na sa ya aboagye OFORISUO asante mampon nitini dehye eneme me ena medi dwumadie ho chiame na mede Asem Mpe Nipa no eko bosha asase so sodro driver na menam to kira nko a na wokuafo ko adwuma wopon saa ena ban adwuma so se wanwu a wakọ pension na wankọ pension so ade beto na beto wo me ko long time ene asema me ka kire woni se onipa da sani bie ni ho abesa brabose apem so akwa wieye na winsia opposition. Somebody will oppose you by all means. My brother, my sister, take it from me today, by all means.